e le whaafonga I talafo o le beo Samoa. Ua whaitio ina Trump ta o le atu Europa ona o le vai, ma wai ta ua fo I ono toe whaatuai te isi le langolango a Amerika mo Ukraine. Sa no Trump il whaatalanonga I runga le porkalame le Politico, ma o lo liputia le BBC, o atunu o le atu Europa ua le ma whai ono lato whaatontonu leanga I ato tangata I o lato atunu, ma whaatino se ngai yoinga e umai le taua I Ukraine. O se whaamtaranga o lo tadia ni e le whaidau tuse le vai whafole United Kingdom o Yvette Cooper e whaapea o lo ia wa aia pea le malosi o Europa e meise I inivesi ua whaia I le tūtau le puipuinga ma le fesoasoani tau tupe mō Kiev. Ina ua whesiringia le porkarame lea Trump I sona finangalo pe ono whaamuta e Europa le taua I Ukraine o le tadia Trump o Europa e na o le tau titala ai leise mea e whaia a lo whaawau pea lava le taua e leo maea. Mai initia wa sosola I Thailand pulo le wharkalapu I Goa I initia le ana sasawa nei se afi maariri waitanga te to olua sfururima I le aso sana tenei. O li poti da tamai le BBC wa whairoai o le auso tama e ana le wharkalapu mana sosola ese mare tunu wai whato ana o le nei tu la tano na mai al whalamlave. Pamania mai e leo intia o le auso rea o Zarab ma Korab Luthra na anga iane se whainga malanga mai initia I Thailand ai whato ama he al wharamirawe e tari tonu le auso isu e na mafua na sa saule afi o mea whapapa sa whai e tonu o le wharkalapu. O le to tele o e ua maaririu o le au whainga ruenga a le wharkalapu le nei maisi tu risi mai Delhi e to o rima isi o lo tongu whitia pia I le wharamai. O fesota nei la reo intia le Interpol, mo se fesosoani le saidia le auso rea, ma pueina, ma o ta ufo e reo e roa I lava I alanga I o inga ua whaia, o lo tau mawhai e sosola e se maleo. Wa mai tawina le ese o manatu whaaria o tupulanga taravou, a me se whaile au mātutua, e winga I le sā ua amata I le so e le mawhai ai, o na toi whao ngaina I la tau la loi for suruano tau sanga le mātutua le social media. O ia suinga I le tūra whono o le Online Safety Amendment Act lua awhi lua wha, o se fuafuanga le māloina ia tuina I se tali mō le tere o whawhi tauri. O lo aunga tonu le saidia lea ma puipuia I la tau e lalo le taise furu ono tau sanga, mai le mia o ni accounts ia o nanga e lunga o penga ta wha ilangi. O le whina o le māloma I la tau umalangolango I le suinga, o le whainga le nei, o le a puipui e eita maiti mai a whianga I le manuia, mai le whao ngaina o upenga ta wha irangi. O whaititi ai whainga wha malosi, ina ia ma whaititi ai le amanoa, inisi tūranga le reirunga upenga ta wha irangi. O le amata wha mamalu ai la o lea sai lea so, o whairoa I nisi sa whatara noe tarafou, e fōringa o misi se isi vaenga tele o le olanga. O nisi whai mai o taria ina, e taria ina le nei whoiru tau moro latu rava le rei, ia o nisi, o matua whairoa le re fia. Pai mai e rei ropo o a whior a masa ni ai le re mawhai, o na whao ngā accounts I au nanga e pei o le Facebook, Twitter, Instagram maisi. Ta ue nistu singa o le whao winga ina moni o le sā e ave ai le whao mamawhai au nanga I a social media, ma si te pupo o la asanga la tau e la tau te whaia e pui aita maiti la ro spuruano tau sanga mai le whao ngā ina o ni accounts I runga o la tau au nanga. Tala mai New Zealand, o le ri reo tua I le tatui se tu ua pasese to rua I lungo se pasi wherua I East Auckland o le atu la I le whaamsinonga I le so. Whaero mai le Radio New Zealand sa whaere so esuenga ina ua mariu reisi pasese pe o na ta ua e rima suriva tausanga mai manuanga mai se naifi a o leisi e whasa purutasi tausanga o lo manu ati ngaina. Wa pu e leo le ri e tolu surono tausanga mai le o ngā tonu au kilani le asoranafi ma ua ta ua le ripoti o ira ua umai to lua o pasese na afia na marangane le pasi e pe o na ta ua mai Glen Innes I Oraki. O le tala leo e fōringa le ieisenga yo inga na whaia e ena o spaia I le ua molia e ono wha o sofiai le tupo le nei wha lawe. O le tangatanu o tonga e wha mautu I New Zealand o le immunologist po le fōma I e whea ngai ma le tong fitia o le immune system o le tangata
Wa ia whaeroa e tā ua le whai o tui pui pui mo le misela, e maisela vai a inga wa sauni mo whainga malanga o le kibisi masi, I isi atunu umano fuanga. O le fōmai o Dr. Chris Pulu Ivea, na ia whaailoa I le Radio New Zealand, e se mai awhiti, o New Zealand, o atu I le 2% o tamaiti, o mai o na whai atu I pui pui. E tolu spulu I lato wa afia I le terminei le misela I New Zealand, pe na riputia le Health New Zealand, o ta ua le ri fōmai e tā ua tele le whai atu I pui pui, au le io e se mai mo whai ngā malanga. E tā ua le whaatara noa o tūranga tau le pui puinga, au le itu ua ainga, ia whaatu mawina I pea le saunga le mō. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo iaso manuia ngā nuenga o whenga iai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavrau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatuna ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ma
Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Alo faila Samoa atalasi Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Alo faila Samoa atalasi O te whiwhi lava ma le nganga whaalualo e toi whaatalofa mo whalofa i a te oe. Samoa le atunu pele i le nei fo i aso tofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva alo Filipo le atunu. Le aso sefulu le tasi o te sema lua whelua sefulu le lima. Ina ua sefulu minute o le ua te aile tu lae wha. Ma alo le soifu manuia, alo fo i le langi matafi, ma alo le pale, ma alo le folau. Alo fo i le whaatotoa i le tele o ngā ruenga sa ngā pātia ai o ala wasinga o le so a mata i le tai au ina woso le la mga ngae ia ai ala usu le atunu ui ona tiute mo na Faiva maasangi whaftai le atua le nei fo i lao lao mo le mata ngofie ua tātou toi whilo iai i luma o le atua o luma o le nuu ia ai le o tua o le nuu Wheloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Wa tele ai tala i manu ai titi i mala. E oi na sātia. E momoe ma manu ia ai sau mala e ati ai. A le alofa ma le anga le lei wha soa o le tua. Ua to pule ai lo tau saifua ma so wola nei. Le o tātou toi whaafsanga i ai ma lau lua whesila whai. I le anga le lei o le tātou ma taisili le langi. Vi ia le tua. Ia, tātou momoli lapalapa o malo, fusio fo i le whau o malo. Ia, ona o le anga le lei o le atua, i lana pule whasoifua. I le lolo o le tātou o tunu, mai maunga te tele se i o i maunga iti. Mai o na ao se i o fo i o na i u. Ia, mai le tangata matua se i o lava i le pepe fau whaato a whanau. Ana nafi po ana po nei fo i le tai au. Whaatalofa laba whaatulou i le tāwhatolu o le vādu nofo o Samoa. I ona tūlanga whaalupe a wāpa ia mamamalu whaa le malo, pa ia fo i mamamalu whaa le anganuu. A ia manuia, mamanatua e māwalunga pea, le vi inga o le atua e si i ana au auna. A wā le ainga sa le vi, le au whainga aluenga totofi e le atua i whata whaitaulanga e fia. E le ngata i nei atunu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. Samoa o loo tali mai ai. Ia ma tāpua i mai o tātou a inga. O tātou te tai wha le malo. Ia wha pia fo i tai wha le atunu. Ia ma tai fo i wha ole e ka le sia. Ia sao wha la leile atua i lo wanga le lei. Lo walofa ia Samoa, o lo tau muli e pea. Lo wanga lelei, ia whapea nā fōi. Lo le tau i masui i o mātou winga, mō mātou tangata vai ma le a mio pā a. Whatalofa whapitoa i tamam tina mātou o le atunu. Alo le soifua manuia whaftai fōi te talo mō i mātou. Ia, alo mata mawhanau o le atunu, o ai mai se fōi. Le afe mai, ma whaamanuia ai. Ia le pulenga e maiso lau whainga ruenga a le Radio Samoa. Aftai i lo tau wanga le lei, tā sanga moria, o lo manatua mai ai i mātou. Ia, whatalo whala ia le ilunga le apia fōlinga.
Ia, o ruso matua whawhine, o wō mai masani o pāanga tō tino, ale i atau sa vea. Ia malenga ngai fo Faiva, male tano awai le asto nai. Ai moise, o leu whainga ruenga atoa, e ngā rurue mai leisi a sunga fua, se i o leisi a sunga fua. Whatalofa male nganga whaloalo. I lungo le tātou Facebook page, ia whapea fo, i male tātou YouTube channel. Ia moisi lava fola. O isi platforms o lo ua whaonga hina le tōtele pe o le Instagram, whapena fo i lea TikTok, ia maletele o isi mau vai, Space o le X o le A, e whamatala e lo umai lo mātua mato ina. Ua māla malama le lei le save uinga fo, lele e lunga save ui lalo, save ui au kafa, isi fo mga nga ia le nā, whatalo whapito i o tātou uso. I tuila manua, alo le soifua manuia, ia, ai mai se fo i o tātou te tā i o lo tāpua i mai ai. Ia malatou whafoi le fo i le whai ngā malo i a tuila manua, le kovana, ia, le kovana sili, le sui kovana, ia po le lutena kovana, le fionga i le palestene, o le senate, ia ma le whaletua i a pai. Ia, ai mai se, le Fong of the Line, ma le whaamsidonga. Ia, ai mai se fo i le tātou ampasa o loo iai. Le sunga, ia tui sa mau, Fata Brian Kaio. Whatalo whatu lau fionga e le konsula. Mahalo le soifua manuia. Ia, ai mai se o tātou ainga uma o loo tāpua i mai ai, ma alala fo i ma papa au. I le motu sai. Iri o tātou tangata isi. O tātou le tino ma ana o iwi me pao. Ia awa fo i a fola le fala o Samoa. Mai lava i le malai tele. Le tai sama le toi banu o se ia pa ia le tai ula ulo na whanua i fili mo pule tu. O lo ta oto ai ngafa o Samoa. Ia ma fiso ta iai. Wheloa i ulu ngafa ma i ua ngafa. O le ainga le nā. O le atanu whatalo whailo o ainga. I le tai, ma lo le soifua manuia o whea o kiwhangi e le kama ma le kengi o le ainga le tai. Ma lo le soifua manuia whaftai fo i le lango mai. I le au nanga a le a tau o sa vea le urua i ali i se yuli Al Harrington tu manuvao la vea. Whatalo whailo o ainga. Tātou umba i le motele i se la whai matu mua. Ia whapea fo i na iu ainga i tō tele. E le va au fonti o lo ta oto ai ai ngai lua wasal valasi fa pe foi sa fen nui vau le fionga le li foi pule o le tu malo honorable mau pu mai sios la ut falongo atu le folo sausa na sisinga asisi mai I fa nau ainga mai kalesia ia mo so tanga fa le ainga o la to lo o malanga mai I lo to la to le time le la to le air le la tō fo'i I le ala. Whatalo whatu, o whalo whatu ia te o tau, pa ia mawalunga le tātou o tunu o lo whafonga mai ai. Ia, po whia lava le tūlangi, o le atunu, o le aso ma le taimi, ia, whatalo whatu le ia tau o savea ia te oe, e tu sai, malou, nofo mamau mo ina a olo o I ba fo fau po le ale aso ale ase teimi ale ase avanoa pe mo se tupe fa ile pase se alua I Samoa ile le kerisi masi ma le tausanga fau ongosa e fa penale fa ngole mea ia o tātou te pole o whea lava tātou te ia e tutu sale kerisi masi o le tausanga fau I lātou ia e le fau o le lua afe lua sifuru ma le lima. Ia po le lua afe lua sifuru ma le ono. Ia na iei mua fo le sifuru tausanga talua ina ua whaelonga. Le lua afe sifuru ono. Ai na iei mua fo le ono le na. Ina ua whaelonga le lua afe ma le ono. Ia utou sisile. Le suia le tausanga. O le ambionga le tangata malana tu maleanga. O le mea le na e sui. Lunga le apia fōlinga lea ua mafuta mai ia nisi fo I o paanga tō tino e masani ai o na tau muri pea whai mai ia Anaya Tabashi whai mai o amkwale fia Donald Trump
Whawhauina tāni elu tālu whalava. Lo whanongolongo mai i le mātou nuu i nā o tara. Ia o kila ni nei, tamata noa, talofa, sunga tui sa mau, fata korseta to'o, talofa lava mbalo, soifua manuia. Vembai. Soifua manuia le atua mo le polokalambe lo Gagaifo Faiva, talitono lo manuia. Ia oe, fata sie fo i male, saunu ni atu mo le whaamna tuina, on le soifua o le whaolo Yesu, le Mesia. Whalongolongo atu pea, mo le tutoa. Malo, whaftai tui sa mau, fata korseta to'o, e se tasi fo i o ouso, ma au mea mamai, tele tau sanga o ngā lue whatasi. I au ki lani nei, i me whai o le community, o me whai o le pūlenga whai tu malo, le city council, i o whapena fo le pūlenga whai tu malo, o le local boards, pisinisi, mahala manuia, oka. Ia me se fo i mata upu salo tea, le nawa i tau. A vea fo ia o se tangata lua i le malo mo le tele o tausanga e le matanga luenga o mata upu tau tumotu o le Pasifika. The Ministry of Pacific Affairs o i ngai uma i ai mata upu le Pasifika. Ia na whapenale o na whaavasenga ma whaatulanga. E ma whai ai o na sila le palemene ma le malo ni usila. O ani feso soari, o ani tu la fono. E mawhai o na whata oto mai mole manuia o tangata uma o le Pasifika. Suinga o tūla whono, e a whapena fo i tūla whono o immigration laws and policies, protocols and regulations, conventions, tau pūmana e lo te I, o ala manuia ma business. Whapena fo i le tūlanga o le soifua maloloina, o le tūlanga o le vāo tangata atu motu o le Pasifika, ma le tūla whono, ma whaamsinonga, ma soli ngā tūla whono. Le kele i o ngā sao le me loke i ngā. Ia whapena fōi, i le vai teimi na whanau ai i a le mata upu lea. O le quota system. E le ngata le quota, ai whapena fōi le RSE, Regional Seasonal Employment Scheme, ngā luenga whawai teimi. E whai ala si mana marama kele i mga upu ia. Whalonto I whale. Whawao malo, ia e mwese fo I mata upu e lo te a ma fi ai, tangata tumotu o le Pasifika. Ia mata tu lava I Samoa, ia stasila vaenga, o le toi tilo fo I le mata upu le Treaty of Waitangi. Le a fianga o Samoa, ma le tātou wasinga whengainga, ma New Zealand. I le tātou whengainga whale wo, e se teimi fo I o fo I ai ia le talanoa. O le tabaita e Rosalia la fonga tala falava malolo soifua manuia, whambai ia le sunga a fata korseta. O nei mata upu onga o le whai unga le neitausanga. Ia pe o iai ia ni suinga le lei, male matango fie, e la lango ai ia le tātou sa, a o fola watu I le tausanga fau, ia makiru su mai lo matu sa mau ina. E tele li tu sa mau ia mea le lei. Ia amatatu se tala le lei ma le matango fie le nei aso atonu ele I maua mai. I le tala noanga le fionga lilo maiava fa pia foi ia le sunga polif telenga foi ia fonga mua. Telenga ia se manu Francis Ioane. Mole sila fie ele atunu. O le na ua au mai le fai unga I le mata upu. Na fi ai le fionga le minsta o whaamsinonga, sola I tu inga mala. Ia lela ua maninu mai nei, I le tele o tu o inga matangi ia na whai nei o le private prosecution. Whaasanga I le fionga le minsta, ia wato I whafo le whaamsinonga. Ua whaamamaina morianga, matua inga, le whaavaia, whaasanga I le minsta o whaamsinonga. Ia, congratulations. Whawhitai I le tua, whawhitai I whamasino. Mō le lātou whaautou tanga ma le whaatō whala inga mamao. Na paula le whamasinonga le tātou wale usinsila nei I eina mataupu lea. I le tele o mbea leina au mai. Wale a fia le fionga le minsta. I ni tua inga o ni whainga whaatō sina, ma ni whainga whaasoli tu la fono, ma ni whainga whaala tua o le whainga panota. Ale au mai, o meo criminal charges, o whainga wha soli tu la fono, e iloi na il whaamsinonga, o le criminal court.
Crimes Act. Ia leo o sau le whaiunga. Ma le fionga e le whamsinonga. Ole, ia, po ole fionga fo i le minsta. E patino ia i le matanga luenga lena sueina o ia. O se bea lofa o le kirisi masi ma le tausanga fau sili o na fia. Mo le fionga le li minsta. Toinga mala fesolai. Pawhitai le tua. Ma lo le toa, ma lo fo i le whato toa. Pawhitai o lea ua e ma le malo o Faiva. E na ua tali whaaliali i a whamsinonga. Ioi, leise mea, e salai. Ia le fionga i le li i minsta. Ia ole matanga luenga o whamsinonga. A lere i le vanei a na launga. Ia le fionga ni minsta li te tala ina. O isi ati nae. Ma developments fau lea ua ngai ma se e iai. Le whamsinonga o whanua ma suafa. O lea tunu. I le toi e whafo i lea o lea tunu ua toi ta ngai ma toi sila sila. I le whawai o lea whaiva sa lau valus fulma le tasi ma tula whono ia na tātou vevesi ai nei lua o. Ma toi tu e nā toi fo i Malaysia vanoa. I a inga o nuu mafio anga. E mawhai ai o na toi tangai i le mea ta o le review. Toi sila sila. Ma le avanoa e mawhai ai o na toi whaia seisi apili. E tā ngofia e le whamsinonga o apili o whanua masuafa. Lua afe lua sifuruma lima lea na pasi e le masino Februari o le tausanga nei. Le whamsinonga lea. Lea na tau mawhai ai matu la whono ia e tolu. Lua o le na pasi e tu le epa malana minsta o whamsinonga sa iai le nawai tau. Ma au mai ai ia le matau po e whaatu langa ese ma whaatu to tasi ia le whamsinonga whanua masuafa. Wa lua ai ulu o le whamsinonga. Wa ese ai le whamsinonga mawalunga le Supreme Court. Ia ma ua tau fia ma tapu wai fo i malea vanoa, malea ia ta tau o le tangata sa iai lalo le tula whono whaavai o le awhi se lau valus fuma le tasi. E ma whai ai o na toi ave lana pili malana tula malana mata upu i lunga o le Court of Appeal. Ia lea la ua au mai. Ua tanga i fo i ai. Ia le fionga le minsta, le komisi o tula whono, mai se fo i o le sunga le pali tele. John, taima le langi a whele, ia ma le mamalu o le tanga luenga o whamsinonga. E sila i vaenga e te tau na toi te wai. E pei ona saunoa i ai le Palestine. Ia le satele rapi i vai. Whai mai le fionga le aloli. O tula whono ia na whai e tu le epa lua o. O le tula whono e masa i toto. Lua. O le tula whono e le i le lei ona tā pena. It was ill conceived and badly drafted. O le tula whono na mafua mai. Ina ua whiusua i le meo le tamalo e whaavalvalea e leiso na mafau. Ma le whawhine e whapena fo i e whaale tonu lo na mafau e moa i ngase o le mafau. Ma i tō ai le whawhine, whanau mai le pepe. O le pepe, o le tula whono e whaavalvalea. The law that was ill-conceived and badly drafted. Upu ia. O upu ale sate le rapi alo ni upu ale a tau sa vea. Nale iei wha mau. Ai a wha sa bolo ma wha li liu ele a tau sa vea. Ia na utou tali e lo la ia le. A tau le upu ill-conceived. O se bea na mapuna mai i se wheu sua inga wha a vale valea. Oni tangata mamai. E mamai la le urungari i. E ona wheu sua i tulou whaafonga mai le atunu o wa. Ona mai toa ila i le mawhanau mai le tula whono o le pepe fau. E mai fo i le mawhau fau. E valea le tula whono. Ile na. Nala wo makikifa kua ia. Ina ua tula i mai le whaatuatua e le atua Samoa ua tasi ma whaasolo muli pili ia. Whafo i Samoa le tula whono sa iai o le awhiv se lau valus fulma le tasi fitu tau sanga na ta pena ai.
ia le tula fono whawai le na o le whamasinonga whanua masuafa. Ai a le mele ta pena e la wali I whaatope lea. Whaana nati te o mea o upu te tate le tau whai atu ia. Ia le mea na lei o na tau mawhai ina ia wawe o na pasia. E le lei. Nā tangi o mai ai le tele o whaatala noanga, le tele o tangata. Sa lātou te e le te tau o na pasia le atu la whono. Ai o se mea matautia, le wawenga na whai e le atua. O wana manatu le I APP. E fo I mai I le whainga pānota o le lua whelus fulmalitas. A o le alofa le nā o le atua. Toi ti a tātou tuai I ai. Na whātula I mai loa. Le whātua I le atua Samoa ua tasi e uina ua vale whangatia matoi o e whaile pānota. Le ana mafua mai ai le whainga pānota le lua whelus fulmalelima. Ai lea whaina. Ua toi fo I mai lava. Leisi vaenga. O le whātua I le atua Samoa ua tasi. E whaau le nā no fo inga ma le paia inga. Lona sifuru ma le valu lea ua tu la I mai ai I le sa avea ma te whono ma avea loa ma siampini. Siampini o lea. Siampini o le heavyweight te peo na siampini e lon tu a ia Honorable Fossi Senior Schmidt. Ia nena. Lea la mo tātou wo o mai ai malama I le tai au le nei. A o lo te pea whaamasinonga. O whaamasinonga lava. Whaamasinonga. Ia lea la wa amata no mou mali atu. O le foi la o tātou se e mai I le whaamasinonga. O le vālea. O sui sa tā mo e mo le pālota. O le lua whenua sifuruma le lima. Mo le itu malo whale ale li tasi. Le ana toi manu malo mai ai ia le fionga ia toi lupe. I le whainga pānota. Lea ua avea nei masui pānemia. Ia ma ua avea fo I maminsta o ngā luenga te tele. Ia sa la tau wā mai ai Malesi fo uso. Le tau whai atu I loma. Ia Lance Lameko. Ia na whai leo le la tutuunga. Ma le la malienga. Ia. O le a ave uma I tua la tanki. Peita, molongo tala I ai. Ia le au whaaleanga mea. Ma manatu ai lo a lea ua mauala I. Le au wala la tau te oso wha I ai. Ina ia whaaleanga lava se mea. Kalo whai. Ia le mea lana tupu. Feo soi lo whai le tau sanga le hero pipi. Let me walk through and break this down for you. Wa opu e mai le tala noanga ma le tau whai atu iloma. Wa peitu iloma. O se tangata ese mai le pati ma le fua na tamo e mai e lalo o le hero pipi. E tinga na whai atu tu iloma wha mole mole. Ta tia mai le mamata upu ma toi lupe ia I maua. Ai po e lava le telefoni. I lo utale tonunga le po e fasoli tu la fono e le I fesiringia. Se whaatangana e mawhai ai o na po e seisio I la ua nei. O le tofaya namla ulufa pena fo I le te sunga ia leala. O lo au mai le melea. Ma ua tale no ina I tonu. O le vaenga whai o le hero pipi. Ia whapenama le lātou me whai e loma le lātou tala. E iai la le malosi anga ma le wha maoninga. E ma whai ai ona talo sanga. E whai se lātou I tū. E a vea wai mai tū lona tolu o le whamsinonga. Natalia e le whamsinonga. Whai le nātou I tū. Ai te iwa toi atangia ne foi. E moi fole ata. Wa umana whai le ala. Le me tau o le sworn in and signed affidavit. O le tula fono oi o le vaenga o se moli mau tustusia. Wa umau na whatau tōi na masainia. Ai ta pena le ala. Ai saini ai
ia le tofa ia na mula ulu. Talo lo ma le whaamasinonga, ai tu la I lunga, na mula ulu mwhai mai. Pa ia ma le malu le whaamasinonga te le fia muli mau. E reise mea la au muli mau e fua le nā mea na matu. O le puenga o leo ia. The illegal recordings of this audio between the conversation of the two gentlemen e ona ia le original tangi. Tui loma ma tui lupe. Le altala le whamsinonga. Namla ulu, le aise aia oe e te whase tuanga luai, pe e te musu e te molimau. O le meo o ia te oe, o le tai mai o oe whabalosi I lalo le pola inga ma le tula fono le whamsinonga. You won't be subpoenaed and you are now subpoenaed. O le winga le upule na pēa whaali liu. O lona winga, ua whaatonu wina oe I le malosi anga o le tula fono ma lana polo inga e te sawai, e te tūlai I luma, I to tonu o le pusa molimau, inside the witness box. Le upulana ta ul sapina, upule masani no tau whaalongo iai o talanoa mai ai le 5 tausanga watuanai. E na ua sa ili le tangata na maliwai, matua ia iai, ia le maliwa tu au, the hit and run. Sa ufa iatu ai. O le teknolosi o lo iai nei o lo mwhai o na whao ngā e leo I whafo FBI, private investigators, e mawhai o na lātou po e ina, ma su e ina, ma maua mai wha maumaunga o telefonia tangata o le lau manu I o lātou ingoa. I le pō na tupu e le whalavelave, ma maliu ai le alii o tu au. 5 tausanga o pese atu ai I le tula fono le nā. O se vaenga, o le pūlenga o le whaamsinonga, e tatalo I ai leo, o na whaatanga mai lea. Taipei o le search warrant foi lea. O le tusi whaatanga I lalo le tula fono e atu e sa iri lau fale. Kua su engi uma e lunga maa o fala, o lalo le whaabalu, o le pusa isa so se mea. E au ili le suesueina. E o la I le whaatinoina. So se mea sa e tua I le pole na ma le telefoni, e lua pou la tutui o. So se taimi fa isi telefoni, e koneti lunga le pou al Digicel, ma le pou al Vodafone. Wa levan te tau na mau le tangata, pe ana o leo. E fasili ngia le whaamsinonga, mase le stala, po le whaamsino. Au mai sau whaatananga I le polo inga. Mātou te oai au mai datas o mai o telefoni. Mo lewa na maua. Lewa na maua malu. Me fwoi nai whiwhewhea ia I le mele o le telefoni. Au te launga lo le mata upu leo le telefoni. Ona whiwhele. Pe te alu e sui le ingoa. Sui le numero le telefoni. Ta lepe le telefoni. Tia I le moana sau le telefoni. Susunu le telefoni. Whatatia I lunga o le si maa ae oso e lunga le pau whiriwhiri. Le mawhai. Ona toe nā tia matitina ese, wha maunga wai lunga o pou ia. Le ingo le tangata e ona ia le telefoni, o le ale teimi na tūtua I le mea na mariu ai tū au I le pō na tūpu ai le whalavelave. O ai na ia vili I ai, e maua lunga I pou ia, le tangata, le telefoni o le taimi, o ina vili ai. E sau ai lunga le tata a mai screen. Ona aite mais lola iale o le taimi leo le tolu minute te ai le lua I le pō. O le tangata e ona ia le telefoni lea e suafa ia paim la fai. O le fesiri o le ala umele fai I le mele na mari wale tama lea. Nāna me ua e I ai le nā taimi o le pō. O lewe na tauna e moe mai ta oto I taftafa o lauto o lua ma. Me e ka ngulungulu ai. What are you doing at this time? Well, mea nā leo te pese, ma pese atu ai lava. And it seems that it falls on deaf ears.
e whai pepe tangata ia e whalongolongo. O leo pusa o le tala luna. Why haven't anybody picked up this piece of evidence? E o mai le taimile nei. O lo o iai pea nā wha maunga sei vanga nā wa tali atu le wha amsinunga. Wa le lei o le auto woe au mai. Wha tanga leo leo. Alo nā, awa o le mea mua le tau nuu mai lo leo leo i whafu. O mai loa, whai lo ma le lātou sua suenga. Alu mo lo ma le lātou tālu sanga. E le wha amsinunga, wha mole mole. Au mai se tau written summon and subpoena, so that we can have a look at these phone records and datas up here. Because people are scared. Fefe, you know, la tote loa ai, o le a maua. O le fefe la lina, lea la wata wai tele. Leo atu la o leo tilo le review lea sa mo lea fai. Toe lau li liu, toe fetu nai, au talu. Yo, awa bea ubana, pe o le to anga vole wa la kulo ko au kalu male. Lua masina talu na umana to ma polili a to le mele sa la lafo. Ai toe au talu lo. You will find a lot of things. Sa te tau o na maua mua ma whai maua lewa na tau na o i ele suasuanga. A o lea e to alia, ma tau fia, ai se a. E iei ni te ngato i tu atu, lau manu ia ingoa, ai maua ingoa, o i la tau nei o na telefoni. A wa even your taxes, e matuasi pela le lei mai le data le te ngata e ona ia, le tax lea. Pe fa pe mai, ia fa mole hani, le wau tu ine e le bele, o tupu fa mole. Wo tuai, e sa uma mea na Samoa malau whaafonga mai. And it seems like somebody is protecting somebody's, somebody, somewhere. They will close this chapter and they will find, because o le mea lena whai nei meo whaamisinonga lena te atu nei. O whaamisinonga e winga I meo mata upu whau, o mori mau na whau, o ni mea na whau. Conspiracy to fabricate evidence and witnesses. Alana mele o tātou tilo atu nei ai. Wa umio na toso le mata upu. Ona o tālo sanga leo. Whaamore ele I lava se teimi e tā pena ai. Ia lātou final written submissions. O lātou whi naunga muli tustusia. E tali e tua I mea ia na tua I ai le to ono e au fi ai ma le a fionga le li pārmia. Ia, e tau ona whaabanino me nei. Tufa le tātou polkalame. Ia mālama lama fo I le tātou atunu. O lea lava, tātou te le io o le mata upu. O ai na maliwa I tua. Ia, ai o walau sila fia, walau manuia. Ia, o le mea lai loto. Tātou wono la le mea leona fefefe. Ai le au maia ia se whaatananga mai le whaamsinonga. Po se whaamsino sinia. Whai le mea te tau na whai. Au mai I lalo records. And you will be surprised, ladies and gentlemen. And the whole of Samoa, the country and Samoans around the world. E whalongo longo leo wa peso le. Lewa mai e le tangata leo le tustala. Sinia lea ma le whasale lau. Was tau sao mai lava I le FBI, tau sao mai I private investigators, tau sao mai I leo a Samoa, ma le ausu e sue. Le me tau o le lead. O lona winga, o se whaasino ala, o le whaato moanga, o le whaato muanga le nā, o le toe amatalia o se su enga whapitoa. O tō se sila iai, e me ta o cold cases. E whaalango ia leo, ma le FBI, I le au tustala ma le au whaasala lau, e talanoa pea, ma talanoa pea I le mataupu lea. E langa pea, ma langa pea lava iai. E le mo ea le mataupu lea. Awa le mele leo tilo atu nei iai. Nea ua whai mai foi. Ua wha leo
le whai unga le whaamsinonga. Te ia wha leo i le masina fau o le tausanga fau. Lua awhi lua sifuru ma leono. Ia mana e tau o na iaini au lape e tilo e le mata upuna nei. Ma ai maise o mōlianga o le whalangolango i ai tui le EPA, ma le ala, ma le HRPP, whai mai e whamaunia nei mori maulea. Mai o le a guilty lauli. Mai o le a tō sea lona tofinga ma, a le lau whai atu i atu tō. My analysis i la usu enga ato manisi fo i o a uopa anga ole ne ngā ruenga nei. Ma tau talanoa, ma mai atoa le script atoa. O aso lea na wha ngā solo i moni mau. To i titi la vai le whalongo i le ngō lauri. Po le swafa o le li paramia. Almost nothing. Ai le a na tā ua foi. Ai le tā ua i se me soli isi tu la fono. Sa tā ua i lana whaasoa ma lana tūlanga o le whautua ina o se tamaitai sa avea ma moli maua leo leo. Ina ia tau le mea moni ma whai le mea sao i lumo le atua ma le whaamsinonga a mea tonu. Pau ale na. La le mea tupu. You're looking at a no case to answer. Le toi ngā mea na o lea tilo ne iai a lai yo ama whai mai ma taulangi whai mai pau i la uli e sol tu la fono la uli e wha maunia ne i li ha sol e vai e tausolo mua ia o tau whai mai o le kilisi masi ma le tausanga whau e o le tau media whai mai o le kilisi masi ma le tausanga whau a o lea e whai awhi tau inga i mea nei ma le tau tu uai talo whai o lea la le tau mea a whai a sau nei fo i le unga le whaamsinonga ma whapea mai e lei se mea e ma osi osi ai le swafa o lauli al mali atoa i le mea yo o le tala muri ale na ale keisi le tamaita i lo ia ale tupu Catherine Dalziel, Your Honor, you must find them not guilty and be acquitted. A tau le bele na. O lawa ni wha maunia se mōrianga whaasanga i tangata nei le to ono. Ai ia tuusa o loto loa maato i whafo mōrianga o le whamsinonga. Ia tāti ele nā walau umana whaile mōrianga la tau uma whaifo ina whaile. Le tustusinga o le whai unga a le tamaitai whamasino. I ria a whia ai matangi i sa utalandoa i le mataupu le nā wālanga ele o iai se mataupu e whape mai ai ia le whamasinonga. Wa umana tu i nātu se tu la fono e awaine i o tau e talanoina. O le ua umana whamasinonga. Nā o tātou mā whauwhaunga I mata upu salo tea wa tātou talanoa whala wai tele ai. But it will never change the cause of justice and of course the outcome of the judge's pending decision. Yeah. Nena, oi whafonga mai la tu sa mau. Fata korseta to'o o le mea nena. O mata upu tā ua nā, o le ua ngā I ai ia le tā ua tele o mea ia. Whai mai ia whata. Looking forward to a Kiwi Christmas, a New Year, come next week. Le asiaki e fwoi nei tūlanga vai. Ia po o lola pea, ia le ala mutia. Ia po ua vau matua fwoi. Best of wishes to you le ataua mle o nanga. Ia kiru su fwoi. Ia lona winga o te loa. Pe ia laia si mai le sunga ia whata. A whaila te taunu mai lau whanua me le ele o te roa ma auki lani nei. I tā maki makaurau. Whata ia e wala au mai. Se tāo e toi vai po e mo i ola ia.
pa o tutupu ai le vau matua. I le mutia sa ta sa vali masoli. E le kai o le kama lusi mal kau la vale. Whatalofa tua mafa sefo vatau. Ia va perfo I le tumaita ia Lupe Sala. Watching you from Brisbane, Australia. Whamanuia Christmas male. Tausanga fo ia te oe male ainga. O le sunga ia Luma Pauli. Ta alfa lava. O Miti Soli. Watching you from Palmdale in California. Patalofa Faptoa, Si Vale Pasesa, watching you from Long Beach, California, Autato Ye Long Beach, Velinei Avanoa, Fatalo Fatuai Leuso, Le Sunga Leli Fatonu, Tu Le Epa, Fafitai Sua Lio, O Le Fatonu Leo, Le Tato Polcalambe, O Siu Fongo Le Taia Fo, E Long Beach, California, Ya, Aloto Telefo, Le Mamalu Le Tunu. O lo o tau muri ai, ia ma tāpua I fo I ma tuli au pū. Awa ese fo I, ia le lato fo I au nanga. O mea tasi tātou te tala noa iai. Ia ai ua le leitele, mo le mamalu o le atunu o lo o wha longo iai I le malo tele o Amerika. Ha malo whaftai, ma atu o taulangi lau sunga le tuile epa. Ia, whapea fo I le tu vai o leu solii, ia, ma le awhainga alwenga, a le tātou polokalame, o le tai au fau, le siu fonga le tai au fau, le tai au fau le naifea, tai au fau, na sulu ia ai Samoa I ave o le la, e le malai ma le maunta, I mata niu fea ngai ma le ata, o le malai ma le maunta, pouvi, pouwesi, ma poutoa, ia whapea fo'i, ia le mea na suai le nofo, le sunga le mari atoa. Alona na foa, vai loa na foa, malona fala na fola loa, na whalongo ia I Samoa. Patalofa miti, ia talofa lava malo, whapea fo'i si vale, ia masuto ainga manuia tele, Christmasi ma le tausanga fau, ia le uso ia tausili tua I malo talofa stau, malo le soifo manuia, tofa boars, malo whaftai tufa le tātou por kalame. Ina ia mawhai fwoi o na malama le tōtele. I mea ia o tātou tau mai I si ui o le whai ungo le neitau sanga ma le sāwalinga le atano. Ia ai o lo o lawa lunga pea. Ai sei wawa ai po le aso na taunu unga. Ia, o le mea tonu wala nā leo te whatua nei. Ese le tā ua o le tufa le tātou por kalame. Tuli whau whaasa walu. Ia foli Christmasi ma le tausanga fau ia te oe ma le ainga. O pila lio, ta alofa li I malo le soifua mdria, kam di atu le tua. Bud Spencer, malo le soifua Bud Spencer, o le ngole o le li I siampini tau ta ua o le light, middle leo o lo o siampini le taimile nei. Le sunga ia Bud Crawford. Bud Crawford, ta alofa lava, Spencer Crawford. E se le mana ia fwel fusu le nāli I taipia waiwawa ai I le ala fusu a le uso ia jai o peteia le si fo I siampini o le lupa lele le atunu ia pei ona mai atu le si ana fusu anga na lata mai nei lamba le vasunu se ima vai atu nei le ana tātou mata I ai I le whaatu tupa ina e jai o peteia o le siampini a siamani Eri o Chinkara. Tone vaisa, talofa lava. Anbia le Christmasi ma le tausanga fau ia te oe. O si utaro pati tuliatu. Alol seifua. Mele Roberts. Ia, whapea fau I le sunga ia New Laititi. Angie Ngawa. Yeah, alole seifua. We are watching you from American Samoa. Yes, I've just said hello to all our friends and families in American Samoa and tuile manu. Alole seifua manuia whaftai le mafuta mai o tātou ainga umalama I le motu o fianga I le motu sa'i a tuile manua. E sau Moores, malole seifua manuia whaftai le mafuta mai, Christina Tanuvasa,
Ia, o le vasenga masadi ale nei. Ia, whapea fo I whamai. Whamai ia Angie Ngawa. Congratulations, Honourable Solai to Ingamala. God is good, of course, and I couldn't agree more with you on that. What a Christmas present for the Minister of Justice, for his family, his children, the nuclear family, the extended family, the village, the district, the church. Yo, se fianga sili, ila fionga de minister, wa mafoi atu, se venga ba mafa, sa tau ave, I mori yanga, fa sanga ia te ia. A private prosecution brought over against him. Aya, ele leile tua. Fa mamaling o le minister, fa msidonga ai moise, o i o le minister, o le matanga le wenga su e ai le mi o tonu o le mea ma le mea I lea taimi ma lea taimi. What a call. Congratulations, Honourable Minister of Justice. Ia manatua, o le porkalamere nei, ale I atou sevea o mawhai o na awina atu I a te oe. Ona o le lango mai, malosi ale whale mai, tūto tasi I le motu o fiti le atunu o fiti, ua whaingoina o le Pacific Specialist Hospital. So se ngase le lalulangi, ma le Pasifika, New Zealand, Australia, ma le mele ave I o tātou tangata I fiti, o I whewho I Intia, ua maua umai. Ana whawhewhea na maua le I atau o sevea. Ia le neifa le mai matautia, ua iai polo fesa, o ngase o le fatu mata o tonga o le mamā fatu ngao so o se mea, o le mafau, o le ulu, o mata, o le isu, o vai, o mea uma o le tino, o le wata oto uma I le wharimai nei ua whaingoina, o le maota ngase whaapitoa, o ngase mata o tonga whaapitoa. E le mawhai e leo easy for mai. Nā fō mai polo fesa lava. Doctors be o le tātou fō mai. Le sunga le li fō mai a siata. Professor, Doctor a siata satu paitea viali. Oko kai le matautia. Whafta yatu I le pulenga. E le sunga le li pule e whatun sili. Parvis Kumar. Ia whapea fo inisi o alumatama whanau o tamali I o le atunu o lo o iai te tonu. O le pulenga whatun tonu o le nei fo whalemai. O le Pacific Specialist Hospital pe o le fionga ia a toa mafua I upolu. Whawhetai tai akui. Ia malatamai tai fo o Christina. Ia, malo whaftai le hawanua o mwhai ai o na whatupeina. Le nei polo kalambe. E le PSH. Ia I se teimi o le vai a se fau. O le a whaalawi lo atu. Le lato telefoni. Ia mahala o whesota inga. Ia po ai fo mai o lo o mana o mia. Awana mele tele o tato mai ave intia a mai New Zealand. A o le nganga ato le whalemai lea. Le almela tato woma mawai. A o le lei oe lei atau o savea wa e tai mua I le awala. E mawhai ai o na te tai mai masila. Ia le tātou malo I le tā ua tele. O le iai o se sautanga whape se whale mai whaavao malo whaapitoa. O lo o tui lo tātou tua oi. Nai lo o le o le fia masina. E intia mawheoti mai ai o tātou tangata. Thank you so much for the opportunity to sponsor Savea's Gagaifo Faiva program on Radio Samoa. Congratulations once again, Honourable Fesolai Tu Ingamala, the Minister, the Honourable Minister of the Courts and Justice. Lelei. Kilistina talofalava, alo le soifomria, kilia koisi ngā mea ai. Ano o ai fo yo le fionga le minister te mile nei.
o amatua talo lona to lua lona faletua ma lana whanau ma lona ainga. Tasi le whanguainga tātou te whaamanuia. Cheers to God. Thank you, Lord. Ia ma whaafetai fo'i I whaamasino. I lo lātou te lia ina o le nganga ma le lātou māra malama I le tū la whono. Wa lātou whai ai le whai unga le ambi utonu. Ina I ato I whawhotangi e tangata tau wha le anga I e whai nei. A o lea la le mele na tūlai mai. Na fasili ngia le lo ia le tū le na mea molianga. O ai tonu o lo I tua o le mele. I molianga ia wau tau au mai whaasanga I le minsta. Sau le tali. O le chapipi. Ia. O le tali le na. Ia. Tau te whaafafonga I no tau wafola ia lea. Lea sanga whaia I whea. Lea fo ina whaala lave le chapipi. I le whamsidonga o tuiloma. Male fionga ia toi lupe. Tau te lore me o iai. E o ina ti ngā loto whamasino mo lato mafu whau I me I e whai mai. Ai mana tuala. O le se a, o le se mai le amatanga. O le talia ina fua, o le tarusanga. I think that where the the misunderstanding started from was when the application to become a third party to intervene on the matter between Tuiloma and Toilupe was accepted in the first place. E lalo teltununga. Isi malamalama I le tula fono. O tuainga cases wa pene peila le mele wa whainei e le whaamsinonga. I le whaamsinonga o le minsta o whaamsinonga. Nyo. Leo whapema iei. O na whaangale le upulena o whaangai ne le asor nafi e le terminology na e o olo lava le teimi wa le lava whamasino. I le telo le ngau sa. Ma le lave me o le si tu toe a ale eisa na fe au I le mata upulea. Wa tele tupe alu, tele teimi alu, le usi sta I le leo mai o lato moli mau. O na whaangale la e le terminology la ne o vatuai. Pei a le mea na le o whaanga nei I le case o fesola I tu inga mala. Ma le awali ia e afiai le sunga ia ulungia. Mantua foi ulungia le lena ta ua foi lena fale ta vale. I le teimi o le moli mau o Sampuelu. I le teimi o le maliu o tu au. Wa upu o mea umare lena sau le vai tau le na. Tangata tolu wala na e o ngā isi molianga le whaasanga ia tu inga mala. A le o sau. And I think the judges have the right and now to activate judiciary activism. The judge can become an activist, and it shows in this behavior as an activating the activism because he's sick of this kind of case. Ti ngār whai o le whamasino. Whaalu teimi, whaamai mau teimi, whaamai mau tupe, whaamai mau resources, tau walea le whaamasinonga fiu e wala au mori mau leo mai, lale me whai. Nā le tasi al tala le whaamasino. Wai. Ere wale le whaamasinonga. La au tau te o mai matou mata upu wha wale wale toso le whaamasinonga, whaatasina le whaamasinonga. Ai le ai, ni pomu ako mika kou ke o mai mau kou. This case is dismissed. Yeah. Toi ngā mena e o iei. Ia, tātou te talo ia whape nā lawa o na o iei. Oh, yes, okay. Ewa mai le sunga whata. Sa vea, mō le tala le ia tusa ma le case o le li I Minster. We'll be in Auckland this Saturday and we'll be great to catch up with you and lament our days with the MPIA. Ma no lava, le alo Faiva. Ia whapena fwoi. A wali ngol nā sa whai ngoa ai ia le matanga aluenga o mata upu patino ia tumotu al Pasifika I le telo tausanga uatunai. Ia o le MPIA, o le mo PIA, o le mo PIA, po o le Ministry of Pacific Island Affairs.
tele le sao fo le te mali le sunga ya fata ya ko seta to o mato ngalu lu ai ile ta u tele o mata upu mo se fa mlianga o tatu tangata atu motu le Pasifika yo to se sila ye e fai ya si fe o le makele o le sao sa fai ile malo ma le ta u tele fo o le tatu wo e ngalu lu le malo ngalu lu mo le malo mo tangata lo tele o le malo e te mala malama ile fausango le tulafono. How to draft a policy, how to implement a policy, how to monitor a policy. E te mo ile ata mai, ma le marmala anga, pe whawhea, o na tusi ma whaatulanga se tulafono. E whape I o na whaofi ma whaatino le tulafono. E whape I o na mata I tuina le tulafono pe iai ni ona le lei po ni ona masei a o a ni teu winga le tulafono. The review of the policy, the review of the protocol, the review of the convention. Lau liliu. Ma toi teu, re-amend and re-amend it. But tai pe ala belia. I le whaatulai mai o le tulafono lea. Awa, it is a tulafono. Le tasi le miliona proketi. The project was a policy too. It was a new way of looking at development of the economy of Samoa. How was it drafted? O ta iala la na le na fata o to mai le usi ustai ele to tele. E fai ako e fai ele fale fa vai ai o tufa le tupe. So you see, ia e fa fela ona fatino le proketi. E fa fea ona mata I tu wina le proketi. So se tu la folo lava. E iei lona mana onga. E iei le mafu anga na lai ona fasilingia o le minsta ma mataitai. O lo tui matangi olo. O lo iei le whawhita auri le tu lai mai tono le mtanga alwenga. E iei le whawhita auri o lo tu lai mai I le lau tele o lo le atunu. O mai o tau ia le lei mawhau. I le whawaina tu sia o se tu la fono. E tali e tuai I le mana onga lea. Ne mo le nao. Ia, ona tatau lola ia lea ona whai lau suenga. You should have to carry out a research of who's involved, what is the need, and how do we tackle the need and take care of this problem. Whawhela ona tātou whawsanga e tu sia, mafuafua, drafting a policy. Nā fuafua ina, o le wha mau le lei I lalo o mata upo e a fia I le tu sia, o le tu la fono lea. Pe o tangata e o la to mai whapitoa, as a policy analyst, pe o lo tangata whapena fo le sunga e a fata, ko se te to. He is also a policy analyst. O tangata e wawa il tu la fono, mai loa le mana onga le tu la fono, mai loa draft pe tu sia, ma osi. Vaenga e fua iai le tu la fono. A le mana onga e tau, ona faa fetau ia I le tulafono le pe atausi a wala ni whaasalanga ma ni wha le tonu e tula I mai le soli o le tulafono le o a me whai tangata la tau te whaaleanga ina le tulafono pela le mea lea whaaleanga mos whate ta inga ese le wawe tele na pipi I lo mawhau because it's simple to draft a policy se tulafono le wa umana whai atu le ta iala guidelines the manual. Whabatala tu ai le tulafono le la whai. Le tulafono o le whaaluina. Ma le whaonga ino le tasi le miliona tā lai le proketi. E whape I o na whai. E amata mua ino na whawai. Ia iai se maota e malu ma mapu iai ma tapu vai tasi iai le au whainga aluenga le a filfilia e whaia le proketi lea. A watu le lua se lau wawhelea, a mata na whai whalei se whale. Lan mena whai. Na mua sori le vaenga mua tu la fono.
E lei se fale a ku falima fa pengil ku pelfong. O tore, o kowilea. Ma singa lea o ku ngā a waku ku pele. So you see, Samoa. O le whaingofia. Na mafua i sea. Leanga o tangata ia o te e. I le poloketi ma le tula fono lea. O tangata sa se ei i to tonu o le malo ma uu le pawa lea i o lato lima. Alala me o tupu. Wa lea o to iai, wa sengo, wa ave ese, wa sengi foi. Le malo si anga lea wha polokiki. Na tū malo wai. O le ala le nae ala i o na feita, ma le usi ustai, e tau muli muli i le poloketi. Mua e le o se lato mea. Lua o le tūla fono whaavai. Lato te le i whaia. Tolu e ino mana nao e whaaleanga le poloketi. Because it's not theirs for the first. Yo. Mo te mua e amatatuai e le o se lato mea. E leo se lato pepe pe no tango fa tu stusa le pepe. E leo se lato atali i po se lato wa fine. O le atali i o lesi. I lesi fa fine. Pe no fo nei mai mafo fau iai. Le mea ta ule mo leanga. I le tamaititi leanga i le o sona atali i po o sona fa fine. O le pepe o le proketi. O la wali ia. O leo man, leo o tau mawhai, le tamā, o le pepe, o ia o na ia le awhawhine. A o le awali ia, ua whaatusa o le tina lea. O le atausia le pepe, e o lau fo i le tausinga le pepe lea, e loto leanga fo i le tina lea, langa i leo sana tama. Io e leo sana tama na whanau mailo na manawa. Ato te sila fia le lei winga o mea nei, a leo sou lava atali ma sou lava awhawhine. E whapena winga o tangata leanga. La tau te le mana malama. I mana ongo. O se whaparuianga leo a watul tamaititi lea e a te o e tausi o lima. E a lofa ye. Ala tātou wu. Se tale pese. Ala o wawa yatu. Wa tau tōru ai le taimi. E maua i se awa noa. Male tamai tai. O ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars. O alu ni vai aso msalo ai o pisi tele i ati. I le tūlanga o le saidia. O le tūlanga o lātou whenga fau. New contracts. Ia o lono winga o tā vale fau wā. Mea ia lea o lo saidia tamai wai. O tamai tai o ati. A se tātou o pēsa ili. Pēsa o la o mai tāu atu iai. Malo, ngā lulue, malo fo i Faiva ma tiute lo whenga iai ma le tātou tunu i le nganga i fo Faiva o Samoa i le nei aso i Aukilani, New Zealand. Leilo po o fea la mama o le malama o le asa o le winga o le tama futanga. Beilava ua mangoto I foi moana. Ai sili lo fa ai lo mai. Be afa iwa ele mana o ai. O te tua tu o e fai. Le mea te lo to ai. Ai ole a o te fo ia ilo ai na. Lo ai na. Lo ai na. Be afa Bea ole asui lau feelinga. Oh, oh. O e lava le pongai na lai ona o sau. Lo ua lo fa e moni ya o e maleta o fa na. A ole wafasia le ngata ai pupula mata po o fea upu na fai no mole fai fe au o le alofa e o ile tu unga mau ai sili lo fa ai lo mai be
be afa iwa ele mana o ai o te tu atu o e fai le me ai te lo to ai ole a o to fo ia ilo ai na lo ai be afa be ole a sui la fili filina se suma o te ofo le ai maso o tilo i tamaiti ua matutua le tu ina na o le lalo langi wa fa amua ai o te le fa amasino ya oe wana o le tua a o ole a o joe foki e tausi na yo matua ai sili lo fa ai lo mai be a fai wa ele mana o ai o te tua tu e fai me ai te lo so ai ole a o joe foki a ilo ai na be afa be ole asui la fili filina pauna ole mesa o fietala no atu ole na fa fianga sui filo yo le badava o ngā luenga ya ai watu uai foi ma o ngā le whanau mo le nei tau sanga lua whelua sifuru ma le lima. Mole atua i le whamalo, i le au whai ngā ruenga o whea lava. Faiva le ngā tei whale, faiva le vātea tea, faiva le tua sivi, ia ma le tua vau. Malo whai o le faiva. Ao i nei le nei atunu. Ia o tātou e ala usu i meo ofisa, ala usu i meo whale whai ngā ruenga. Ia o nisi fo i ala usu fo i whāto anga ma tua vau, ia ma le vau matua. E tau le apu, tau le pea, o le strawberry, o a umalava mea. Ia e ale au whai au wala. E ale au ave kuria. A talo whatu le batua au a pau. Ma lo le sifuria, ma lo fo i le ngā ruru e le nei aso alu sa o le fale. Koe la vea i whala u ka vale o le ae o le pā. Fo le leilu mor kou fale. Ia le na. O wa le bo fo se ava no ba le te mai tai o ati. Pea no vai atu pea o fia tivos. Ia ati ba le tatu por kala. Ia ale tele o teimi. E mawai i ele fasota inga. E whaasoa soa se teimi fo i lele tau wawa noa mo le tamai tai. Ona o le tele o tawa le fōmana tua. Le lātou promotion la o lo whai le teimi le nei. Le a lava le tua inga tawa le pete whātau le tawa le liba afe sfuru afe. E maua malau ticket e te lele ai le wālele. Alu sa mo le toi fo i mau. Ta whao le kilisi masi ma le tau sanga fo. O le mea lofa le da. Ale tātou whale ta wale le Henderson Cars, wale mawhai ona maua, ia se avano e tala noai. O no lae tumu ia i le tō tele o le atunu, mai le asonga fua, e oa le asa, o le wata tala pe amai, ia sauni ngā lotu o le tai au. Wala au telefoni, al te mai tai o ati, wha mawane, e lau peni, male pepa. O watu se lau fitu tasi, ia, e wala au ia ale o le nā. Ki e militina o le ainga ma tamaiti. O e vai se van ke le fo ngale o le nā ua. Fo i ua ko fia kamaki, ua ko ongo kamaki ala nā fo i e mamafasi tina o le ainga. O mana o mia la e o tu, e o luomba o tau. Ia se van fo lele se fulu no foa. Rele kari e me ero le me sa vea. Le ia sa fe au ke fai kau i fua ia le leo fai o whanga ua le ale rungari. Fea koe a wha feo le kau o kua i le koe ngā ka vale kau mga o mia. I le wha peo le asi i le skamakiki rungo le skamakiki. Tauna fua le le ia. Ai, o le teimi fo le nei o le tausanga. E waba ai ai i tu ai ngā spaces wa pena. O nisi fo i ua tō tele ta maiti ua manatu fo i mātua lo lava la wha soa. Ia ua manatu loa, vai. Alu le au ngā tātou tupe le rent. Ai mana ia le alu o tātou tupe
e su e se tātou whale whatau, tātou te anga ia wala au mai lo mele a tau sa vea. Su e mai, wha mole mōrea, o whea e mou i le whale tua ia e mele palamo. O whea i mantua o tātou, lesi tātou por kalamele na o le mapu I whale. O le malu I whale. Ia, po le mapu fo I whale. Ia mantua la le whale tua na e mele palamo. O ia o le siampini, o le whaafsota ina, fo I lele o whale tupe, e no mai ei tupe, e whai ele wha moe o tau le, whai ele tau mo kes. E ta o le pre-approval, o na tau wōlola ia lea. E su ele whale, o lea ua whapea mai le banki a emele. Wa o mele le lalu e aisi, e mele le lalu e aisi le bank. Ai mua la latu emele tau talanoa, wawa I nai au tau se leni ma au tau tupe o lo sefe ma tu la whapeda. Ia, o ala tupe o lo mau mai, your income, your bank statements, your payments, your expenditures, your expenses. Tu vatasi mai e mele mena. Ia na o ai lola ile. Ia fo I e tilo I le tupe. E alu e mele talanoa le whale tupe. Fo I mai e mele fe mai. Fe mai le whale tupe ia tea. Nai le tau tupe le mo. E mawhai ona o tau ngā whatia le tongi ina le mo kesi a. O leo approve mai, le iwa se lau wafe 5 iwa se lau 5 wafe tala, tau titia biliona tala, tupele, o tau wawaile ngaluenga o le whai fo e lea, o le whale tua o le alo fo i o lea tunu, tina o lea tunu. Ia le na, mana ia la pe a e, ala au ila ia le ia e, mele wai tau te lea tangata e whapena, ana wala au mai, wala ule ia mele le e tau telefoni le whaletua ia e mele o le o lua fitu valu tolu iwa valu fa valu o o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia le na fatalo fatu I fofonga o le tātou polkalame o le malu I fale le whaletua ia e mele palamo ia whapea fo'i le sunga ia Matt Luatua o le sunga ia Thomas mai le Builder's Blueprint o le fionga I le swafa ia le malu Bob le malu ia e le agencies I o mawa le real estate agency alo ngalue ia malata mai tai o Taralina Johansson I le professional real estate I Papatotoi. Cap faso talo falava balon si fuberia io se fatu lawano da mai le ataua o le matou te whaalongolongo mamako kariea ku ia ke oi la le pitonu o Hamilton ia talo fatu malon si fuberia li Ioane io se fatu lawano ia pe foi se to fine ia a inga e fao Samoa ia malona ali le ia Gerard malfanau ia mau tātou a inga Samoa umalawa I Hamiltone. Ia, la tau fo lele nofo lata ane le malu pa ia fo leo le ekalesia Yesu Keriso o asunga tai. Ia la ki nganga ngofo kafkafol malu ala ingo e mau lau le kafkafol malu ngana punga kua e fafu. Kifa kua e kau tau mata le va ai le fo le susulu mai o mori o malu. Pala ai loko e fefe ko e sauro ko e punga konga e local fai ko a talo fatu I toko roa alo iai o tātou ainga al sunga mai lata ma le faltua ma le nofaalo ma le ainga lii o le uso ia siu ia ma le uso ia fosa vatu o luo taulangi mo tātou ainga e tō tele o lo iai nai Tokyo I toko roa ma lole soifua manuia tu le Christmas ma le tausanga fau. The whole Waikato region, the Bay of Plenty, ia fatalo fatu. Ia tō tele au tātou ainga wa usungafa I meo Maori. Ia ngāra o so sola koe amango ngofo ia I lalo le emasisi koe fia la mai I lunga nei. Ia lelei, me tau I o tau saunga le mō, ma I o tau luluola ma whanwhanau. Whanwhanau, ma la lafi lilo ai pe I lalo I nā. Vai le aka mai a cap la tau ia, mai sa o lei oi.
O Saina Va'a talofa lava, watching you from Vancouver, Washington State, talofa. Yeah, happy winter Christmas to you. Well, it is indeed a Christmas that everybody dreams of as a white, snowing Christmas. Yeah, for my tafa shusta, for my talfa severe, my futatu lava I le porcalame, al kamalolenga, o Gagaifo. O ki Apollo, Yalena, Philip Villi, talfa lava, Maria Fangaima, yeah, for my Philip Villi. So if woman reels of them. Yo, I always remember you bringing that up. 5 years later, they use it to their advantage. See, I've always said this all along, 5 years ago. If you would have sought the assistance or a subpoena ordered from the Ministry of Justice, especially the Chief Justice, Judge Sibativa Perese, or any other senior member of the judiciary, will live na whaatanga mai leo au mai lava numera atangata malato telefoni le lunga I. Ife I vai tele, I le mea lena o te eitu au, e lole le tawhewhe le ofo tangata. Ina ua ne susu enga fa mai tole, ne ua mau I whaatangata ia, mai ta whewhe le umi o sue. Al nai pese mai lava le atou sa le 5 tausanga o tōnei, mai si fo iuso whaasalalau. Au isi lau so whaasalalau, e ese le mea la tau te whenau, o au o te whenau il forensic investigation. And what does that take? Au mai telefoni e lunga I, mai le, o lea tātou te no nofo lava. Ma evidence. And why? Nobody is allowing this, and I'm telling you, Honourable Prime Minister, whaamule mole la wafionga. La wafionga ile minstao leo leo. Whaatanga nei leo leo. Matai ma leo leo sue whaapitoa. Forensic investigators, police and federal police from Australia and New Zealand. FBI is right in Wellington office right now. Allow them to grab the data. Please. People will be surprised. You will see names that you hear all the time in the last 5 years on this program and some other programs. Alala bele tamu faya tunay. Tato wola suela mutun, tato wola le forensic. So e mai, le to mai fa teknolosi ne yo na po. Science to fix and solve this for once and for all. Please, Honourable Prime Minister, please, the Minister of Police, make an application now. Fai se tātou sanga now. Le fo ia valoa tangata lau tele o le atunu, e mawhai ona lātou whai ole mea tau, o le private prosecution. Ia rengi maka o kupe whai ngā mea. A lea lau tu lai mai, le minstao leo leo. Wha mole mole. A whai o le tō whāma le whina leo. O le mea tonu a lea ua whai. Ma o le whina ngalo fo leo le tua. E te se AI, le pala, le pale mia I lo lesio au malimatanga luenga o leo leo. Ina ia mawhai o na ngā lulu e whatasi malusi angane. Ai alala me tā hua sawe. E mawhai ai o na wha mama e se ingoa o ista ngata I e lau manu ia. Manisi fo I tangata na tā ua suafa. Ai le wha maunia o lo iai. O lato ingoa I lunga data lea. Mawhasota inga e tusa ma le whaaralawa na tupu I lalo I. Na oti ele tangata mai mau ele soifu ele tangata. Talo fatu ta mali I Fretton, la lole soifu Maria. Ia, whatalo fatu nai o ta tina mātutua fo lea o Margarita Stowers Schuster, por sao ele na o le suafo le tina.
E o se meo I papa toi ia whapena fo le tina ia whalawhani. Le tina o le ngā luenga nei. O loo whaafonga ma tāpua I mai. Ia, tālusia. Ia manuia maulia le kirisimasi. Tina ia lilia sa ngala. Talofa mam, malo le soifua manuia. Moe lo o manuia oe. Ia, po fou malanga fo I Australia, po Samoa, ia po whea lava o lo ia ile whanau. Ia, alofa atu le atau sa vea mo oe. Ia, ma ia whamanu atu fo I le kirismasi ma le tausanga fo. Ta alofa atu ta malii, Freton, malo le soifua manuia, na I ta mamatua le fionga ia masoe, ta uli Josefa, va pia fo I tui mawalunga Josefa, ia, na I tua whawhine, ia Erolini, ma Fortino, Foleni, ma le tamo vaisingano, ma le tatu ainga atoa, ia, ele ngata fo I lea. Whatalo whapitoa lava, whamanuia le kirisimasi, au mua ave, ma le tina ia au auna, le whanau, le no whaalo ma le ainga li. Manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, au ne ngalo, io, e o le teimile nei o le tausanga. E matautia ai ia le tele o ngase. Ma o le tele fo I o ngase sau I teimi o aso malolo maso fia kirisimasi ma le tausanga fau. O le malolonga le la fai. Na o le ai ama le inu ma le moe, ele to iai se meo se wha malustino po se savali, ua matua pai ye umatangata. People will be lazy, and people will forget their usual lifestyles of walking, some exercise in the park, taking the children and playing touch or rugby, or basketball or volleyball or some sort of physical activity. La me tupu ai. O le ai kele. Inu kele. Moe umi. Le ai masa savali. O ngā mea le siaso o ai le po le siaso la kifa so lava. O ala ma I mo mai ai. Oka le tele le mau ngasa. Le nai le no fai atu I atu oi. Aua ne ingalo I te oi. O ki ngango malos. Ua makua fit. Ai, e le mawhai o na ngalo. Le mea lofa le ainga le nei, o le vai o le ola. Leanga o le taltonunga o le matou ta mamatua o le utele, so alo. O yopu. O yopu le ngomu mua vole le e loa e file multo I naolon lisi o ngai noa tau le e loa e le au sa maunga ma le au falfa. O intia. Tatonunga le to ina leo stau la sea lawi loa tele I le fale vai maunga ma. Mauna ai ngai salafai. O mea ai e mafua mai ai ia le tele o ngase le tino le tangata. It is food that causes so many diseases and even chronic diseases. O mai pipisi ma mai e le pipisi. Tango e wha mau I lalo le ingoa. Le atua sevea, o le numera le atua, o le olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Sau vai e te tua iai I aso malolo. 021-294-7927. Fatalo fatu I le sunga ya Maria. Talofa Maria, whanga ima, watching you from Salt Lake City, Utah. Oka, tasi le stete. E sini no walofa iai. Ono le tōtele o wainga o woma e masani. Olo alala ma papa awai. E ifui o tō whawhine ma ala tō whanau e no whai. Ia ma ainga e fia. O le stete lea, Salt Lake City, Utah, ma sadino o wasiasi fo ia I Amerika. Ia, o le stete au tū lea, o le no whanga tū tonu lea, o le talitununga, ma le tapo inga a Yesu Keriso, o le kalesia Yesu Keriso lau pio asongatai. Ia po o le kalesia ma mona fo I pio na lau, o na lau I loa ai, ma tau wala au, e tangata ma fai I le ingo ma mona, ma le Wakasi ge kalesia langa kele nga kau e mua le teimina whaato atau nuu ai fo I malona tae au I sale upolu e le whale vai monga.
Ai, e o ma le to tele o ma o lātou te tōlua, ma whanau ma le nofo ina, ma le lātou tali tanunga. Ao na toi poto si ona. Ona whapea o i, mamalu ma pa ia mai e sao ai le malo le atua. Lea lau whai atu i auto. Wa lava ne i o tau manatu e whaasau ina i o tau lo tau manatu na whapea o e nofo i Salt Lake City, Utah. O le ele pa ia e whaasau ina i matanga. A pa ia le ele pa ia le ele la tau ia. A o tangata e whai mea le pa ia lai no nofo i le ai lai kuke le sao i le mea nga. A e alari Maria whanga ima. E tau te le sao i le mea le na. Ele avanea ia ele pa ia ole kalesia. E tau te nofo i na. E kou kifa sa. Tasi lea stete ina ua siasi ai i le tele o tausanga ma anga e tupea i ai lea taimi mlete. I le talutanunga o le kalesia wa o le stete nei. E pule a toa lava ele e kalesia. Ma tai o le kalesia. Ai manatua fo i le latou tulafono o le upo le poto e sai i le meo le ulaula o le tau mawhitapa ama le tango fio o le ava malosi ama fuala au whasaina, ono o le talitanunga, o le tino o le tangata, o le malu pa ia le fio ai le nganga o le tua. A ele la mea ia le waku kongo le asul sikaleki, ma le maluanga, ma le cocaine, ma le meth, ma isi ma o le pia, ma le mea malos. E wale pa ia la, ia le tino, o le malu o le tua. Ia, ai le tau fie le kalesia, e tele company ngausi ava, ngausi ai le tapa ama me umwhapena, e whai umai lunga lau ele, o le stete pule ai le kalesia. Tasi po lea stete, e alo ia tele, e te itai o le malo, so se vai tau o lea Palestine, ma lea Palestine, o le malo tele o Amerika, e whaalo alo tele, i te itai o le stete o Salt Lake City, Utah. Leo wawai atu. Leo mafuta maile uso ya Moose the Man, talofa Moose, alo so i fumaria, alo te lo leia o Malaysia o lo o yai, ya, o ani fuafuanga lualu mamao lau sunga le li whaia onga. Pole ale toi ngā mea te whaia onga. Ta longa, potua onga, wasenga, mata upu ese, fatalo fatu ya te oileuso. Ma lo fo i le tulanga le whatotoa. Ma nei o fo i nei mata upu e te au maia. E la lango mai ai fo i le tātou wha moe ma le tautuantu i le malo. Ia, anga leile tua. O a fuanga walu mamao ki lisi masi ma le tausanga fau, pe malanga, pe nofo i fo i Malaysia. Ia po le asiasia ne fo i nisi nu utua oi. Ia o le tatalo lava. Ia maua le saung le mu, ma ia maua fo i le fifia, ia, ma maua le tulanga, o le lava o le whasoa, ma waine i ngalo ia nai o tātou a inga Samoa, o le whanganari i Moose the Man, ia, whawauna, whatalofa, ia, Have Faith Mildred Stalin, o se losa rosa se manu, ia, whalongolongo atu i manu rewa, le lei, whaftai tele lava, manuia fo i le kirisimasi, se naura tu ia tua, fa pele te mai ta e Ronda Wright, ia ma Sam Johnny, talo falava, ma lole so i fua manuia. Fa talo fatu i le tina, o Auntie Lucy O'Brien, i na i le pitanu o West Harbour, fa moa lo so i fua lao de lei, o Mayava, fua o malo, Suisala Onofia. Talo fali Mayava, ma loli le soifumria, se manu Mikael e Teofilo, o Luki, le ai, o Laki, Laki faleiva, talo falava ma loli soifumria li. Toi lolo peteia, lolo tu mui, cab fa so, fa mai cab. Te loli se vea, le fa longolongo atu matou i lunga le YouTube. Tātou paanga umatotino lunga le YouTube, share our program, like, love it, or subscribe to it
or leave me a comment. O amp, maloli amp, mana ia fo ingo ngika ngaka. Peter and Eliko watching you from Western Park, Ranui. Ya, talo lava. Ya te oi ia male tō tele ni fo Ionisio Samoa lo o lalam papa awa ina. I Western Park Village, Ranui. Nei tūlangi la o Yaukilani Sivo Queenie Nua Manino Paulo, watching you from San Pedro, California, from the fast Ainga, California. Talo fai. Ya vea fol nei avanoa, whamadu ia tuai, wai luas fulma le fitu Ainga. O le whatu tua i le tua sa mo o tasi lalulangi atoa. Alo lua i Ainga, o inei, au kilani, o inei, o le toala whanau lea. O Ainga umana whawai atu nei, mai o inei, ma le tangata le tau talatu, o le tamale nā, o Ainga uma, o Samoa. Amata atu nei le whanau le atau sa vea. Whason solo tuai Wellington e makala estete, ma isi no whanga uma, se ia o i Australia. Awa e pe o inei le no whanga ulua i to ai, le sailinga malo ale sunga lauli al mali atoa. Ya. Le mfaina ngalo na vaenga. Ya mese ya te au nei ya le sunga ya siata. Fale malu pio vauliko. Ya peo le amatanga le nao le mea. Ai le mafai e ona whangaroina. Ya o tātou a inga e fia ia o sala lau nei ya Samoa. O le malo si anga le na. O le vaenga whai. O le amana ia e la auli o tangata uma. O le tango atu o la auli e opo mai tangata uma mau te lo foi. E leo toi mau se teimi. Ia ono tau whaafonga foi lea o le alongo puia li i a inga uma e lus fulfitu plus wa leo i tangata. O esa a inga i o lan moana. A leo o mai i Ua fia a inga mai fo ia tātou. O le mele lei. Ioi. O le mele lei leo mai tātou lalanu whatasi ma lalango whatasi. Upuna e lua. Lalanu whatasi ma lango whatasi. Pero upu foi le wha. Le whai. Birds of the same feather flock together and fly together. O mai kako whele lei whakasi. Kako lalango whakasi i meo fulu whakasi. O manu fele lei e lanu whatasi, toi fulu whatasi. E no nofo whatasi. E pi itia whatasi, e fele lei whatasi fo. Kero whakula, o mai kako lango whakasi, kako fele lei whakasi ngi maruanga pongi mea mea. Ai tātou te fele lei whatasi, i le loto e tasi. E se taimi, ya, sema fo i... Ia sei tu la o le whaafonga le atu nuu atoa i se whaamrianga mai i le fionga i le teitai o le ainga whaatuatua i le atua Samoa ma le teitai o le malo atoa Samoa tangata uma. Ia, e le se vaenga whaapwhai e taia atoa e la uli le amana i o tangata uma. Mai pei o le malusi anga le nā. La fa fonga mai le tano. Yoi. E a o wina I fo I le lai tu. Ai le mawhai. Langa I le loto fatas. Yoi. E o lo lava se mata upu fo I le fetoto a iai. Ia sui loa lanu o fulfulu o le si manu. E ke ia ua liu le si bangu. Vewa kunga. O le si apa au e lang mumua. O le si la apa au e lang moanga. O mangulanga, o lewanga kaunga la vea I se whanga mei. Wafo I le wha leongo lua. E le lopo where mei I wha ngutu lua. Ia koe ngā mangwa. A wa makua fulu lang mumu, a koa mumu, a koa lole mea. A lang muanga, ia makua I lang muanga. Ai oangi whapea. E fulu lang muanga le si apa au, ai fulu mumu le si apa au, ai wha fulu sui I le muaulu. Tātou tala loa matani e fo I le aso wa mea nai tau na whai vai tau nei o atunu o le tula lata o le atunu malalalang ia o le fia
ala pati le la ulu, malo le soifumria, Mus the man from Malaysia. It's 11:53 a.m. Talo fai. Ia alo faturi Mus, malo, fa penafo isio tolua, msiau fanau, ia, ai fa le saunga le mui mea tote, fewa ia ile nā tunu, ia, o stina nawa, talo falava, ma tango fia le tato porkalambe o le mako kalie yaku, ma reko lo le nese, talo falava ma lo le soifo mnuia, pefo i le uso ya Ioane, tamali i le pua, talo fa i le usunga le, i le whawhengainga, Pastor Ioane, tamali i le pua, pefo i le sunga le whawhengainga. Wa tasi nei whawhengainga langai. Ese le tā ua tele o le vai o le ola ia te ia. Le sunga ia poe o real, le sunga ia poe, ia mai nai i o real street i Mangele. A talo whātu poe, alo le pastor poe, ia whapefo i lau e kalesia. Le uso ia Peter poe, ia malona au ainga fo i na i Mount Rascal, talo fatu mi whaamanu atu fo ki Krisimasi ma le tausanga fo si vale pasesa whamai le ataua. The very blessed Christmas and blessed New Year of 2026 to you and your family, and thank you for the service and your wonderful program, and Heavenly Father blesses you more and more. Yeah, I'm from the beautiful island of Manua. Oh my goodness, talo whai si vale pasesa. Ia o le tātou a inga le nā i manua. Whiti tai mo whiti uta, o lo o iai le whanau, a le fionga, i le tui manua mana ia. Nā o lo o iai ia tangaloa matua, o lo iai fo i nāo tātou a inga, pūpualii, o le fionga ia teo, o le fionga ia tau ili ili, ia ma le to o tele o le tātou a inga li isi i vale, ia nala we whalongolongo mai le ngafa whamangua ngao o le ataua ua whamatala atu i hate. Oe, while maua tala whalava malon soifua, Philip Vili, whamai tala Philip Vili. E mana o mia o na tātou i loa, the good and the bad in our judiciary system. Of course, ioe, tātou te le whatunuina ia le pulenga. A le whamsinonga, ai tātou te tu o lalo atu fōi, ia malatou sila sila, i mata upu o lo o tātou mana o mi ai, le manino o le whamsinonga i ana whaiunga, le taimi ma le taimi. Yeah, whamaitu Samoa, of course it's exactly on track, Seville. I'm hoping that this is a sign of cases to come. Not that wanga se a whamasino, but the following on godly decisions. Well said. When I was at law school, I came across is a tasi o terminology lea. Sa o uina iau. E ta ua le terminology lea. Pao ina vevesi ia mawhauwhaunga ma le tofa i le vā o whamasino. Mamata upu la tau te ilo iloina. E ta o le judiciary activism. E mafua le upu lena, e sau me le upu e ta o le activist. A o ina te ni tangata ina mata upu o le malo, o na o lola ia le solo te. Activist, te ma o malau papa ma wha tutu solo le awala ma. A o le winga moni o le melea. E iai le taimi, e le lava vai, e ali I whamasino, and officers of the court, especially the judges. O le tele o le ngasu le la umai. E matua whai ile upu fo ile le. Irrelevant, le winga le upu le na. E le ai sona so tangata ua ma le mamafa. E mawhai mo au mai I fo le mata upu. Why did you bring? It's such an irrelevant issue to the main core issue. Ia au mai elisi au vang, alo na foi, o le wha lave le se fe au pele ai, se wha mauninga mau tutu o se tu. E fia o mai e whaise la tu le whamsinonga. O na wha pelola ia le o whamsino.
O le mea lea o mai tanga te no mai so sofa. O mai soli le mamalu le whaamsinonga. Ma wha lave le whaamsinonga. Alu ai tupe, alu atuai mataimi. Ai le aiso na taunuunga. Then the judges will use this term. Judicial or judges activism. Judiciary activism. Mai te loa mea le kongo le mea. Kua whakinga uru kele akankange. And remember, o whaamasino, e leo ni a ngelu. O tangata e peifoi o outou ma matou ma tātou oma. E ese o tātou wala aunga ma tō whinga. Ai ai le taimi e wha le tangata ai ia le langona. O le whaamasino. Ona ia whai alo leo lana whaiunga. Au e te toi whaamaumau taimi. Ai mua mai reasons. Mo le tūlea, lea la whai atu le tala le whaamasino. Whaamai mau kaimi ke leo kou. Whaamau mau kupe. Mai mau taimi, mai mau tupe, mai mau resources. Mai mau le space. Ma le aso, ma le tūlam. Tā te tau le whai ai nisi whaamasinonga. Awa umi ona toso le nei mata aupu. Lea lau whape atu ai. Wa mama li e whape nei. Avele kom ka aupu e whai lalo se koko. Po se ulu. Wa le tali eina le mata aupu le nei. Ia, laka mai lo ma le a au. Ma le mea li a i lele i ai. No case. But case dismissed. Era vela na. Ai a sila foi. E le tele o tau sanga. E ai ia seli ilo ia na vea ma whaamasino i longa o Peletania. Jerome Franks. E fua le whaamasinonga. Ma le tonu, ma le whai unga, o le a whai ia te oe e le whaamasino le taia o fau lea wa usu mai o nei la wailo wi unga. E fua I mea o la ngona o le whaamasino. It depends on what he had for breakfast this morning. Ai alu atu le whaamasinonga. O oe le la sentence le so, malau lo I unga. E whalango le tustu singa le nā, a se tasi o lo ia, sili o nā tamai, tele tausanga, tele na tustu singa, nā vea lava foi ma whaamasino. Jerome Franks says, his judgment will depend on what he had for breakfast. A whai ali fia le whaamasino le tai au nei, na whai atu lona to lua. E a mai sana, e mai se bacon and egg, pe a mai se sana whalai whamboa, steak and eggs, e whai ele tau mawhitanga al maru tau. A lwaku le whinge, I le whai mai ia meo, se sangwisi pe whai mai le meo le wikpiki. Ia I kalo inga. Ona watu e ala ia lea, these are human feelings that he will take with him to the court. Ia le ilo atu estangata. Wa foi tātou te lei loa le, I le sue, po le ase awhianga o le whaamasinonga, o le whaamasino nei le tai au le isau. Pe se mena I tai lon tō lua. O oela, e te amo ina le ti ngā o le loto o le whaamasino lea, o oe le mua wala aulo whaamasinonga, o lele a laulo wi unga le tai au nei. Era vera ku se au ka mai anga sala awa ko alu ko apiri ko apiri me la lo ia fa pe wa ma mafa tele fa salanga ai ma o wa mafa tele fa salanga ai sta mai solitu la fa o toinga merna because these people are not angels. They are human beings like us. They do have feelings. And those personal feelings can actually have an impact and can affect their decision making and their human side of things.
30 days in prison. I don't know if I'm a home detention, but I don't know. Yeah, but that's up to you to go and find out with your lawyer. Se fa mole, ya ku iri ka pi fali iri le. Ia le fa masingo mo le finga me nga upu ya kia ua. Na le kongi mai li o la sar ka vale li nga skama i speed li ya se vai li e lima afe li le mere nga pingi ya unge le koing. Ya le mera nga la loia. Ya le koe a pili le mera nga. Ja, wat al of aan toe. Ja, van mij tala tuzama. You know, so it brings light. Let that over me. Na for me, the Pacifica Business Trust. So true. The Pacific BBT. And teething issues in the beginning. Ilona Amatanga. Now we continue to witness cracks in the system and benefits to the Pacific Saturday. And I think the whole system has to review because now the Ministry of Pacific Island Affairs is now being questioned in their role as a policy role or an advisory role. Yeah. Afaila la tu te tusi ni tu la fon. O ala tu la fon o tusia. Lua. Afai o se tulanga la tu te fatino inai ia ni fautuanga. O ala fautuanga e ave. A o i ave e li fautuanga. Ya le tau le na. Silia pulotu. Ya fapefo ili tumaita around the right. O 40 ai lau. Talo lava. Ya falongo lei mai lava. Mole sila fia le lei. Ele ai si o le tua ina fa pena ia ia tupel bloketi a fa sale angatol ne ia mangele se kati fioi o le mea na fale tonu ia mangele se kati nate lei aia pe nate ngaoia pe pola lava sisi mea fa solitu la fono na fai lava ia ma fa ngatu pel bloketi na pa wale mea na silsila ye le fa masino. It is the timing. It is the timing frame. O le saini o tupe masiaki e ave fa nga ile nga luenga le bloketi ina ua umona matu le taimi e ta ofi nga luenga le bloketi. Aile i fa nga se ina fa solitu la fono pe ai ele fai pule sa tula ina lava i tau. Ia nala we falungu mai a 40 ai lau. He didn't. The only thing that was mentioned in the court se le taimi na whaonga i mangele. Ai natile i whaonga ina he didn't personally use or any ai le tonu na o le whamsinonga la tau whaaliwi na le mataupu. O le taimi lena whai ai. E atangi ai pe o na whao ngā tupu le puloketi. E whaatino ai ia le whaatosina. Ai le i alu se tupu na alu lava e whai le puloketi. Ai se le taimi na ave ai. Ia le nala ia. Malmalama le iei ia le uso le na. O le sunga ia talo autiu. Ja, lei. Run the white way as I overlook your mirrors over the inga. Yeah, for my so glad Dr. Ulu Aiono, as chair, has initiated the remedial actions to turn BBT to an effective modem for Pacifica business development in Tamaki Makaurau and Aotearoa. Yes, exactly that, and that's what they're doing right now. It's the change of the model to suit the system for our Pacifica people in Tamaki Makaurau. Tangaloa, Tamasipani So, Talofalava from Washington State,
Elizabeth Luafutu, talofa from Brisbane, Oka. Le tō tiri o tātou walanga umamai I vaenga ese o le lalulangi. Ia tangoe, ia fui subscribe, ia lo nā tangoe like, ia lo nā tangoe share, ia lo nā tango lo tusi mai ai, so fina ngalo. Roland Yosia, talafalava, Tomalii, o Colleen Toria, ia whapea fui Vili Mapu I le sua. Alo, la tātou o tale pese. Ia ai sei toi sua tāsi lava. Ia le tātou teine o ati. Ia po le are tala a la asili poti mai o le stofi le nei o le whaatawhiti o le telo o ngā luenga. A le tātou o tunu I tawhai fia o le lalulangi. Ia mese fo le nei a tunu o New Zealand. Ua a vea mau tātou ainga lona rua. Whanana Jerome Gray. Mo o tau umalava lo lalampapa au I Stete America. Ma Hawaii. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la vida diaria. Me va la fiesta, la mano clara, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos sentar caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. Now my friends, let me sing. We can hear the music play. Dance with me and once again, oh my love, be my friend. Me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la gira diaria. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es el natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos sentar caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. Everywhere, every way, we can hear the music play. Dance with me, and once again, oh my love, be my friend. We can hear the music play. Dance with me, and once again, know my love, be my friend. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la tira diaria. Me va la vista, la mano clara, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos sentar caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la gira diaria. Me va la fiesta, la madrugada, me va. Le me na efai, hani uleva, ai le ngalo eleva fai. Tu sabe levar
ua oe lolo se se le mamalea oe ule oe so o se mea faitalia oe when you go well the lay me uma but my love ua na o suna when you go oh ten let go wa uma fo so now so now oh you know malo fa ma polona ai ule ama oh we lo wala oh we lo se se the mamalia oh ule oh so oh se me faitalia oh when you go well you lay me uma but my love when I was when you go oh let go uma for so now every night I'm to your own I like on that no well the lay me uma but my love when I was when you go oh ten let go wa uma for so now so Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Sila lope mo se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa abetali ala tato maanga taui ani isene atu ufua manela fulafua ona ofai atu ai leo ulangona fainata o alofana va ai yo fofo malo te ena olangona ile po sola eui ina motu fa pe o se pole monieta ye polonga fa atai so ia puna mafaufaunga ia mo se tali tutusa ai fa atai se ilafo atau le afi afi ai ta fa afe sangai aululo nanamwilo ufatu eliule pope o fetu pupula ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana
Lena le vi o Weseliana ia e tawalunga atu ai foi ia whafianga o le manamo ngā ruenga ia malenga ngai fo Faiva o le nei fo ia stofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma Faiva alo filima o le atanu o whea lavala o lo e mai mō mai ai ia amatu le whaamalo ma le whaaftai tiute ma Faiva alo filima sa autou lava sa ia i le nei aso i lava singa ale tangata lava ia maana fuafua ngā lualu mau. Al me taua o tiute ma Faiva alo filima. Fata alo fai sio ua fine. Ia Nelly so alo ia whapea foi ia Sofia Tavita whamai ia le tala sa meme. Ia alo whaturi sa veo mātou i noi e rei le pitanu o Kalihi i Hawaii. Fata alo whatu ia te oe male ainga sa meme lo wā. Ia whapea foi ia le li whai au to ina. Sunga le to ina, ya Reverend Elder Tinitali Ngafa, ya ma le whaletua ya moe awa. Le whanau mo le ai ngali i ai mai se fo le kalesia, le pulenga le e whakasa ina i Kalihi Hawaii. Le tātou tina matua, anti whalavelave awhamasanga poe la ulu, i kahuku ia whapea fo ia le tuafine. Ia Yvonne male tamai ta yo Ashivon tatu ainga o malava ila ie ama hau ula Turtle Bay Hukilau Bay la tu umalava ina Haleiva kane oe ia fatalo fatu e fa pena fo i o tatu ainga e le ai Honolulu o Maui o Kona ia fa pena fo i la haina o Makawao malalo i kahului de me olo i ai le malai vale le Maui to te leo tātou ainga Samoa lo lalam papa au na ia au si mai le whaafonga o le toi whaasalawina ni o tātou tala mai Samoa i le nei fo i a stofi ona o le tau le tu lai fitu i le fiafinei ia o le a whaafonga i le atunu o le atu sa o mai i a tātou whaasalawanga mai le maonta tapuai ia male hola ale e whakasa le kalesia pua sei i Winthorpe, numero tolsfuluono Winthorpe Way, ia o whangasolo i whawhiwhianga ba pespesenga o le fitu aso o le kirisimasi, ia o le taumawhainga le nā ale a fionga po le sunga le ri whaiwhiau le toina, ia Reverend Elder Victor Powesi Malfaltua whapea fo i le mamalu le e kalesia. Ai mai se, o lo iai fo i ma le tātou e kalesia, ma le au televau o le tātou nuu mai sālu o whata, i le ano a maa iei se teimi whai atu i ai se tala, i au si mai o le whaafonga, o le toi whatsalawina. Nei o tātou tala mai Samoa, i le tautua le tau wha, i au tanga vaia, tūmanu vau, ngā lumanamana tipi au tanga vaia. O te whātalofo i lo tātou watino o whātawhiti o le ngā ruenga o le nei vāi aso tala taulo ngolongo o si mai alau whaafonga. O taria nei le tālu sanga sui whaasala lau, o le polokalame le maunta o vi inga i sini Australia, e tu ua ai tau orumanga le whaamsino ngā Samoa, a e malangatu i Australia e peo na safina wina e le lalo ia, le fio ngā whai malo matu mua Matthew le misio lea tālu sanga. O le salulu le nei vai aso na umai ei lea wha ai unga le whaamsino ngā wha i tu malo. I le mafu anga, e le eise la matianga o le tu o Samoa e tole a fua sai a tole a fua, ma ai nu ilinga noa sawa inaya, e peo na safinau le lo ia leo leo, a whai e talia le tālu sanga le nei, e le to e fo i mai i la ua i lo tātu utanu a wano la whaamsino ngā. O mausatu ina atu e le lo ia sui whaasara lau, wa i oe le whaamsino ngā i lana wha ai unga, o tole a forma ai nu uoni tangata e tali tonuina, e toe fo i mai, e tali i o la mori anga. O Januari o le tausanga fou, e toe malanga mai ai se mata upu tau whaamsinonga o whanua masuafa, e pei foi ona sa malanga mai ai le masino o November, ai tau fi ai e leo leo i moni anga o le whaia leo whaasara launga tau whaaleanga, i lunga o le lapor kalame. O le matala ia senga o le finangalo o le whaamsinonga,
ma tu ava noa ia sui whaasara lau e tu airo tātu tanu, ai toi fo i Australia lo wha mautu wai mo nisi o fuafuanga tāua. Wa whai ai male ai inga e wha mauti no airo la fo i mai, e wha au wau o na sue o la mo rianga. O le ai inga, o le tutongi o le tai lima afe tā la le tangata, ma le isi ta i se furu afe le tangata i leo wha inga tu whaatasi, e tolu se furu afe tā la. E fito a mawhai o na malanga ese ma le atunu, pe a maea o na tutongi mua lea o wha inga o tupe, lea e tā ua o le surety. O le masino i ulai o le tausanga fōrua o luono, wa whaatulanga e wala wai mori maua leo. Ai o lo te ena uma mori anga nei e sui whaasara lau. O se tasi o aia inga tā ua le whaamsinonga, o le tapu pe whaasa leo na toi whaia le porkalame o le mautovi inga, i so se au wala o so ta inga se ia o, ina mai o na sue ina mori anga, ma au mai se wha ai unga le whaamsinonga. Na maua se whina ngalo le fionga to le afuasa ia, ina ua mai a o na lau lea wha ai unga. Mo le ale I inga malwaftai tatou tapausile langi ia mea umalava na papena fofoina ia watali mai fo I le ai tatou nangang fia ma nangang whaftai mo mori ai tapo inga fo yo Samoa te lona nei mtapu yo fia wharongongo mai umasi o tatou atunu ia le o tatou mo mai le unga whamsidonga ia o le a whapena na mato watu I Australia ia toi foi mai fo le whau whamsidonga I des foi o whamsidonga I lumatu ia te puari ia e whapena ona ia young wat whainga young wat ia mato se so atua tatou whamsidonga se o ia whaftai mo tapo inga tai fi mo fisi o le tutunga le male ai inga I tupe ia tongi ai te rua le I tuwa le tunu o ia se tūlanga ngā whatia fōi wa whaisi umi o rua I nei ia te tai tonu wa mai anta pena ina ia tūlanga tu sa malfisidi Whawhetu tu unga le wa mai e tu ai nalo tu kalame o mautawi ia le tūlanga nai le se me whapule nai o le lava wa ia I lava ia o te tai tonu lava e tatou whamoe pea o na le I le vaenga tāua le pokalame ia o le afuia si le fia le atunu ia o sa lava matulanga o mai whamistonga e tāua tatou staia Le tasi o sui whaasara lau o le mautovi inga, le fionga to le afoa sai a to le afoa. O te ena le sui whaipule o a ana lo fitasi, le fionga le minstau whaamsinonga le tō whawhesolai a pulu tu si upu tuinga mala. Morianga e lima o whauru atu le whaamsinonga whaitu malo. E mafua mai tāpenanga o le palo ta tele ia o kuso. O morianga i e wheso tai tua inga lo na ave o tupe me tau mafa, ma le whaio whaasara longa whaatosina I upenga ta wha ilangi, I se awala soli tu la fono. O lo fina wina ia tua inga o ni morianga ia inga o le tu la fono o soli ngā tu la fono, le Crimes Act, ma a wha maonia me whaio na nofo salai I le whalipuipui. O le wha awau na su ino ia morianga, o na ua wha maria ina le wha amsinonga, sa wha uruina le tangi le neima morianga I tonu o le tolus furuaso, talu mai lea so lima o September na wha sida sila alua I ai, le wha maoninga le au mamalu o le malo, o sui whaipule na manu malo mai le palo ta tele ia au kuso. O whatulanga nei lao le as furulu o meo le tausanga fōu, e su e ai mori mau e se furu ma le tolu a le tutangi, lea o lo wha mawinai le suafo se matai mai le nu o vayusu, le tō whaurungia matau matawheo, o stangata paloto le tu malo palota o whalea talua. O le alilo ia mai se official lawyer tuto tasi, po se private law firm, le sunga ia Alex Sua, o lo fina wina morianga, ai o le tamai ta ilo ia mai se isi foi official lawyer tu maonti, o maunga Precious Jang, o lo tau veina le te tee, a le whaipule o a ana lofi numele tasi. O le langona masani pe au I teimir kirisimasi ma le wha unga le tausanga, o le wha mao popo ma toi tu wha tasi le ainga, o se ekalesia ma se nuu, ai mai se lava pe a whai ua tere ni tausanga, o fe furi tua ai, telefo I tausanga ua leto e whero ai, ona o mafua anga ese, ia po ua malanga isi atu nuu ma wha mautu wai. O le fionga le aki e pikopo le te tai o le ekalesia katoliko le puri anga Samoa pia, o se tasi o tamatuai o le kolisi o sanele moa. O ia leo lo taula mua le wha maupupoina o le mafutanga tama matene tuai, o lea kolisia le kalesia katoliko. O se tau mawhainga e peo na wha iloi se pepa o wha mtalanga. O lo au tū le toi tu wha ta si o wha nau na o au ina I sanele.
Ina ia toe maua le mafutanga e ngā lulu e whaatasi ai, a wase manui o le kolisi. O le tausanga fau e toe fo i eide kolisi o sanele, i le mafutanga le malisi, ma o se fuafuanga ua langolongo ina le totele. Wa whaali ai le te fono mo se teimi po le interim chairman, o le mafutanga sanele tuai le fionga aki e kupo mo sese, Vito Lio Lui. O le aso se furuvalu le masina nei o ste sema, le stofi leo le vai o se fau e whai se tali ngā sua o le afiafi, po se tina i le no fuanga le St. Therese i le uvaa le tō whama mao. O se whaata singa o le ato e whero i ei tama matene tuai, sa onga i le kolisi o sanele. O se awa noa le ato e fausi aiso tanga wāwāla lata, i le naunau ta inga, ia toe maua le langona ngālulu e whaatasi, mo le toe una i o le kolisi se tūlanga siri o na le lei, ma maua lunga. O le wāla au le aki e kupo i tama whanau uma le atunu, i la tau na whaafai lele o langa o ina i sanele, o le teimi le nei o toe tu whaatasi ai, e pei o lupe sa vau ese, ai ua toe fui whaatasi. E leo solo muriri mta ngā ruenga o leo, i le wha ngā solo o lātou por kalame ua wha o ngai au wala o wha asara launga, wha pēr wheiroa inga ma uta lavou ma e kālesia, i le mamoli i ai o le tāla inga i le matautia o le tango fia o fuala au whaasaina. O le whai atu le ai i fuala au whaasaina o le mautau avelea, o lo au tu i ai le por kalame le mta ngā ruenga, o lo mori mawina i a lātou wha asara launga, e pēr na sa āmatai mo le teimbo mua lea tau mawhainga le masino o ke topa, o le tausanga nei ma le wha moe moe, e se fururua masina e wha ngā solo ai. O le tau la mua le mta ngā ruenga o leo whare pui pui ma le toe fuata ina, i le whai o lea por kalame ua tūtu ai ei foi ma le mta ngā ruenga, e mata i tūla na au nanga mai le tango fia o whala au whaasaina, e peo na iei se whainga wha vai o lo tapena. O le wha tau o lea tūlanga, mo wha mautu i le wha ilo ai e le sui komisina o leo se li ponti, le wha malo lo se leo sinia, ina ua wha maonia luna wha o ngā le la au whaasaina o le maruana. O le isi ofisa sinia ua wha malo lo, ono o le tango fia o le ava malosi. O talai o le wha tawhiti, seifua. Ia le na, ua tawa lunga atuai, ia tala o le wha tawhiti o le nei fo ia strofi, ia le awaunanga ma le tautua a le whionga i le aloli, ngal malemana au te ngā vaia, tūmanu vau, tipi au te ngā vaia, ia, toi tālia lupe o maunu le aso atai au, i le taua lunga o le ngā luenga, o le tala tau longolongo, a wā le whaafonga tāpua i le atunu. Ia le whasisilanga lea o wā taunu umai. Ia ona o papa i lo lea i mata upu muriburi e lua. Taua lunga i ai ia le tātou wha moe moe i le so, ia ai mai se fo i le Gagaifo Faiva o Samoa. Fatalofa i le tamaita i a so le mulu sa vao pasene, fatalofa tu malo le soifu mbia. Fasisilanga taua le nei, le au le toe teia ina ulu fao, ia pe o te toe sasa ina le fala e pei o le Faiva po ula. Ai o te le i au whanga ina foi, le niu loa pe o te toe pau pau ina whaatupe o tau le fonga, a wapa ia mai le vavau e o lava i le wha vavau o Samoa. Ai whaanga fua ia le tūlanga, ai mangalo lo leo, e whaingata o Samoa, o le la au e maafala maona la. E le ai fo se poto po o se vave, na te toe au talaina, wha lau paongo, pe toe au o wina fo i wha i vivia. A wā oupa ia, ua poto, a o se alau o. Tulou na lava, wha tulou fo i au au na pa ia le tua i so se whata whaitaulanga. O lo o lātou whanau manu, ia, a wā se manuia mo Samoa, maona tangata. Ai whai whatonu le fuineu i le lapa, e le pa ia mawalunga i alo ma whanau o salu whata. O ngā whatau tupu, ai maise o ni o paolo e malu ai le nei nuu i tu e fio au te ronei. O le pa ia lava lea, ia, a wā lea fio tangaloa masanga poltele. Le tau fia ma le usoli i whapea fo i le whetelainga i a salua whata. Ai te inane fo i le nupa ia i a tulu lau tū ma te waililo. Ua sina ai nei le ngalu ma ua ite fo i whanua lalo. I le wha moe moe o le sunga i le wha whiongainga o tangaloa ma sanga poltele
mo le fitu aso o pespesenga o le kirisimasi. E pei ona wala au luina ai, i le nei tausanga. O lea ua taunu mai ai, ma le manuia i lau whanua o te ronei. Le sunga i le whawhengainga i a Reverend ono sa i soo ma le mamalu o le kalesia. O le whamoe moe e taua lunga ina e sa lua whata pesenga. O le aso sa asau nei sifun ma le wha o te sema. Lua afe lua sifun ma le lima. E wala au wha aloalo tuai o tau pa ia ma lo tau mamalu. O le a le whaia le... O le a whaia le tātou po siva. A le au malanga i le astonai a sau nei lua sifulu o te sema i le hall a le metotisi papatoitoe. Lana winga so lua sifulu. Astonai i le vai aso le... O le tuatusi, numero sifulu ma le iwa, Noel Burnside i papatoitoe i le itu la sifulu i le tai au. So se isa ra elu moni lava, ia e susu e lava lo na wha malama mau tilo i le mea na tupunga mai ai. Wala au atu foi ma le wha aloalo i uso le tala le lei si o mātou matanga aluenga, ai maise si o mātou i tū malo pa ia o anoa maa. Ia ma awa o i tātou lava le uso. Whaaftau lo seinia le nei whaasisilanga le sunga le whaafengainga ia ono sa i so o male mawhatanga alo ma whanau o le awhio ango salu whata i au ki lade nei. O nisi whaamtalanga whaafso te mai le telefoni o le o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Toi whaafunga numero na o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Ia, le tātou nu, sa lua whata, ma le nofo i tu ainga. Na whio i e lua ma tu laniu o atua, tanga loa ma sang poltele, ma le nofo i tu ainga, ia sa lua whata. Ia e whapea le mamalu i le nuu o ta maitai. Ia, le nā ua tau whafunga mai, o le wala ulia lea le tātou nu, ia e maise fo i le nofo i tu ainga, le au te lavou, a le tātou nu, ma le e ka le sia. Aso lua sifulu o te sema le astonai, le itu la e sifulu le tai au. I le no whanga e pei ona o tawinatu, o le tātou posiva le nā tusi ane e le tātou kalena. Aso lua sifulu o te sema, o le hall ale metutisi papatoitoe, tuatusi, sifulu maliva Noel Burnside papatoitoe i tu la. Noel Burnside, papatoitoe, i le itu la sifulu i le tai au. Telefoni e wala au, o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Ti le i o le tātou nu, sa lua whata, ma le ano a maa le itu malo atoa. E au mai umai le tātou wha moe le nā. A mata mai o i lufi se i o mai i sa lua whata, alua tua i vailoa, alua tua i fusi, o eva, o sa le lesi. Ia na taua o solo malo tu anu o le fa mo le na le tatu nu i salu fata mo le televou e pei ona vala o liai i le pespesenga la lo fai man tu la le sa nei e taua lunga ia le fitu aso o pespesenga le kilisimasi e pei ona tali malo ai le sunga le fa fengainga Reverend Elder Victor Powesi ma le whaletua ma le malu le kalesia le pua sei. Ai o le aso safo i lea o le asau nei. Aso sfun ma le wha. O le tau le i tū lai wha. Ma le ia pēr tātou bai tātou lo lotu uma. O le lotu whaafitai lea. E whaafitai ai le alofa ma le anga le lei o le atua. E le amatanga o le nei tau sanga i tūte ma Faiva alo filima sa whiangai ma le atunu. O ala vasinga. O le folaunga, ma le whainga malanga le atunu, lu ngāla lo, ia so ua foi pe malu, ia sa pule wha malu le atua i lau tau suifua ma so tātou wola. Lea o tātou tau mai i le afiafi, ua toe o se anga o le tātou tū le i si ui ma toe tepa ma tilo. E le folaunga ma le savalinga na taita i mai ai i tātou e le atua i ona au alofa. Ma wha pale ma wha malu
e fuafuanga whaia le atunu. Ia, o le tāle i tū lai whā o wala ulia ai Samoa ato i o na tūlanga. Māwalunga ma le māpoepoe, e kalesia, ese, ia mai se foi, o le pa ia māwalunga. Wā tama mainga, ainga matama, tū mua mapule, i tū au malataua, ainga i le tai, ma le wā au fonti, o tama le manua tele, ma tō o le whale ula, sa ole masale o mua ma lau niu na sa lua. Fa pea foi nisi o ainga, mai ia sua ma vai whanua, fa fō mai tūlangi, sa ole, ma le lau niu na sa lua. Awhio mai, tātou whei loai, tāle i tū lai whā, ulu whā o Samoa, i ona tūlanga ma upu e, i le maota o Samoa i mangele le no whanga lo whā, mautu ai, le whionga le tama le malo, le fionga ia whemata palusalue whapō le lua, le fionga fo ia le malu tongia. Palusalue whapō. Ia malwhalitua, le fionga ia le au pepe. E maise fo i o le komisina o whiwhata inga, le fionga ia watu tui a Peter Meredith. Ia male mamalu o lona au waa male au whainga luenga, whape fo i le fionga ia telesa, le sui konsula, o le malo tuto tasio Samoa. Whapedao na teita ia le tātou sauninga, i le pulenga whamalu, a le maftanga so whatasi a whaife au ma whawhiangainga o ekalesia Samoa i au kilani nei. Ia ma le lalanga o tu fo i o foe, o le teitei fono, whapea fo i le fono fau Samoa. Ia a wā le tāwhatolu lea. O le tātou whainga notu o le whawhitai i le tua. Tāle wha, mautau Samoa, aso sā o mua nei i le itu la e wha i le awhiawhi. Pea maia, ia tāpua inga fo i o le aso sā, mai a fo i tau mawhitanga o le tōnai matali ngā sua. E le e whaiengi kako mea ai i, tau mawha le le i le tau whale. Ia ona e a whio mai aila ia lea. Tātou lulu lima, se tūlanga le lei, ma le tāua, o le tātou toi whawhoi o le whawhitai ma le vi inga, i le matai sili, ona o lona anga le lei. Ia o lumana iai le whamina tuina, o le tātou kewisi masi ma le tausanga fau. Ona au lia lea o le masino Januari lua wheluas fulma le ono. O le ato e poto e fo i boli i futiafu e tas i le maota Samoa lava i le aso sfulma le valu. O le aso safo i le ape a mae a tau mawhitanga. O le tātou tālo sanga i a tālo si ai Samoa i lana whainga malanga. O le reitau sanga lua a whelua sfulma le ono pe a tātou wau li atu i le alofa maleanga le lei o le atua. Ia, wala u telefonia le i atou sa vea. O le olu atasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu ma o le a whao wau pea o na wha lau i lua pea ia fuafuanga. Mō le tātou wha moe moe. O le lotu whawhitai ia ma le lotu tālusia. Lotu whawhitai la le aso sfulwhale la sau nei. Whawhitai o lo sedia le nei whaasila silanga tā ua. Ia e longa puia li i ai fo i le mamalu o le atunu. O le whailau tusi, o le fono, a whai fe au so o whatasi, a Samoa i au kilani nei. Reverend Larry Tupai Lavea. Ia le nā. Mai kako whailoku ai. Ona tawalunga tuai lea se langona vai vai. Ona o leo au tau whafonga. Ua tawalunga ngā luenga le whamsinonga na lo tea ai matango fia le mata upu. O le sua ina o le ulungali i le malanga mai i Australia. Mai Sydney, Australia. Watasi al de ulungali langa e whaikaleang kele ia kiao. Umale atunu uatoa whasanga ne i le au le malo, whasanga ne i le panemia, le sao whapito. Ia lea la, ua vā i le whangatia, awa. Sa o wawa i atu i whainga sau whai. E o le whafotupu ma le whafotu ulu sa whaia. I ele ma malai, o maota ma tupua ma la lao ai. Ma tā niu whengai ma le ata.
I sa papali. Na fio anga le nofo, o wale mani toa. Su fo I o usori. Ma le tu vai o usori. Ya, ma le mamalu le ati papali. Fa pe fo I la ua. Mango malua si ufanua. O le mea ta ua. O lea na wama ai atu. Ya, ua faali fo I ma le fina ngalo. O nisi o to o le nuu ma le I tu malo. Ai mai se lava I lea fio anga. Wa tatalo ai I le to ina matua. O lo faatili lau mbea I ai le ainga sa ainu u. Ina I alo fangia. Ave se fautuanga ma se tua lalo I le fafine la lea o lo tau aveina le suafa ainu u. Lea e whaingoa ne I ali tia mea mai le tongatuki tolefoa. Sava inaya. Ia mala lona to lua la le a tolefoa sa I a tongatuki tolefoa. Le umolia I le meo le faitala leanga ma le wha leanga tangata. Whai lunga le social media ma lato por kalame. Ia au mai uma iai ia kilipi. Ia ma wha maoninga. All the evidence has been collected. Ia ma tau la mua I le tangi le tau whai le vai malai ia asiata. Whale malu pio vauliko. Ia whapefo I le por kalame le tauta ia e ma le Blue TV. Whasanga I upu mātanga na lafo. Ia matua ia ai le whaavaea. Ia leuso ia asiata. Whale malu pio vauliko. Ia lea la. Ua ai ele mangingi I le mea lea. Ia lea se mea fui tātou te o le mea tā ua lea. Silsila. Pea na uwhai atu. Ula I le whaamsinonga whapena fo I le matanga luenga leo leo. Ia lea lawa mau teitai a I. Ia lawa maile iunga le whaamsinonga. Pea na uwhai atu lea soa. Na whiba le luwa yaso. Awa lava le tu mamahina. I le whaamsinonga whapea fo I le komisina ma leo leo. Se tā e sasai ma fue whaalei ai. Lea lawa mai mua. Wa leva no mai, tā ofi il whaamsinonga, tolo whaafia le mataupo, se I loa ai. Ele vaenga lea. Ai le mawhai, langa I lango lava I a tu le epa ma leala, ma whunutoi, ia ma lei chapipi. Leala, na uwhai atu ai. Tasi a le mewe, whai I le ngali, le pēa o le teimi, e lau ai le reserve decision a le whiunga le whaamsino. Awane I wha mamuluina tus folau. Ia matua I tā lava. Ile se fulu afe pe fulu lima afe pe luas fulu afe le bonde tā ofi ai ma wha mau ai. Ia wha maoni e toi fo mai. Le ala la lea. O le tali tonunga o le wha amsinonga. E le wha maoni. Ia fue loa. Sa fue loa ma sa pingi loa. Ile kai se fulu lima afe, tolus fulu afe ta la e te tau na tutongi, whato atu watu tus folau I a te o lua. Ona lua o ai la I lea, male fia. Ai tongi mo mua whato alu ai. Lua, ole a tap, ole a whasa ma tapu ona toe whaia se lua porkala me amata tu neisi I o lava. I le aso luas fulu maleono o iulai, lua afe luas fulu maleono. O lona winga. Toi titi atau sanga atoa e whaasain, toi whaise lua porkalame. Ia wanti lai, mea vana whetue, whaalongo le lei pu o te linga. Ma malama le lei I le tua lalo ma le tau mawhai. E whaapupula atu tu la whono o le ngāruenga. E muli ta iai. Ia. Ia wanti la ia. Ia. Me ta aua le nā ua whaise ai. Ma iai ni aulape. Ia tu sa la e malo asia te le latou. I le latou whina unga le teimi le nei. Fia fo ile ai lau mei sa la lau ngei. E peo na ufai atu. O le mātanga I o nā upu. The sexual connotation when you translate the meaning of the term. Ai lau mei. E leo se mele le. E leo se upu le lei. Ia wa antila ia. Ia wa manei le nā. Ia tātou wola ia lea. E fia ma whaafetai.
O maua se ai o le whamsinonga. E a te au fui. Iri ia so ba maungo so kaimie. Pa ole mea, o le avato le fautuanga, Faiva le ngā luenga. E le fo sisi fia tau masu i a te olua. E vavai atu, e vai tere o lua mai faufau. Pe ona o fai atu. O lua mo le aonga whate tai mo le kindergarten vole a fia ata ango lotu le epa enge o lua i anga lua kali yelo ia enge lo le koros fulu aferea. Koe enge aku ile le aio se por kalame wa tapu e saan toi fai se boli unga ile tausanga fau ia iulai. Ia ngala umar kausang. E hala whamai le tua vai lua tusa so tato maduia anga leile tua i le whamuimoe o lo whatino fitua so pespesenga mo le puaseisei ma le ekalesia i na tolus ono Winthorpe Way i Mangele. E manuia fo le tātou nuu, mo le au televau o le tātou nuu. Sao lua fata, mo lo tau sao i matau. I lea fo i vala au lia, tu o tau le pese le a tau sa vea. O le pese o le kilisi mas, whamanvi atu ai. Ia te o tau. Umalawa e meise fo i tabam tina matua, le au whainga luenga tatofi le tua, ai meise o tātou uso, o mo mai masani, o pa anga tau tino i lunga o le tātou. Apia Folinga Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Maria tele le nei a fiafi. Le atau sa verse Yuli, Al Harrington Levea, alofa tele mo oe. O talanda e winga i o tātou tangata malato wa miona whaima mena tupun whaapsinonga i Samoa, i le nei aso. And those were the stories about our people today. You look after yourselves. Alofa tele mo oe. Tufa le tātou pola kalame. Soifua mai e manu. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Merci.